Bulando Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Radio Bulando Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Samaki
Yerto mai ndala tuku ni ave kenda ni lala na Black Rose ni bero yanda mai ronga de tuku ndona tavi sera mai ve seru serevi ke retu kuno ni ve soti ni mai teka bumbera tiko na de wasini ngona vata ana kabe penaka ni moni tendendai dai karu sanga vulka tolu ni singa ni vulo kotova ndo mantanga ngona bala buno go mai baka sama taka toka me baka idur baka na program ni ko sesenga baleta ni sadur mai samai samai wanga toka na beka na mona liba ke na veka taleso o sangereda tu na roka undara tiko mengo ese endo tuku ni me me kua ni ndarama ke mai gona roka kela ni nda mai ndambe vango kela ni veke mni talangana sandu kela toke sona kame meleta na TV e tiko na roka e senga ni ndo vakatarai merandara ya ni ira na ndo vakarita ke mai na TV ka vakatelanga kinango na roka isanga ni dondon me ki tondon darmai ia au mani isanga ni vakasa mataka kau mani dar tu menan roka ni kua koya o ni na reida mai ni vakame matalia toka vakalila ina no to na kenta to itamba na kavini kua yo kereti kuno ni ve vasoti au sange mai vakasa mataka toka me da kambek ngana program ni kua se usa kerve vasoti mandanga me sa dengu ia ke vaka isanga ni na dona kavi ke muni senga ni na vaka lengana no muni rai ni matalia tiku ni na alo se ni tamba na single ni kua me pa ni na rede tuku mengori na roka ya rautal nga ni na rede tuku na logo na ken tosa tiko ke baka setu ya senga lenga ya sana tosa nga na do program ni kua me baka na ken bakarau ya kavitiko ni moni tive ke to na tomba levongo San Francisco au kinda baki ke mani se venga na vanua ni sema tiko me kina duindu tiko na singa duindu na ngona duindu talanga na vanua ka dona kanda do baka bina bina ka tiko baka Vongo ni rawa ni nda mai sema tiko and nonta vata vatongo na radio mbulando vata San Francisco me koti kenda vata tiko mai do mai vital nota ki tiko kina libusar na ulutanga ka nito baka nui nitu ni rawa ni nanda baka burre baka sama rautal nga ni nanda be baka raramata ki tiko ka rautal nga men do wasi tiko ani sona ka raw ni nda na yandre rawi tiko beka kina na ken tosa tu na mbula na vesinga kina beka nda lako durumatu semani beka nda lako durumatu tiko na bebo no enda tiko kena be keto e California se na nonda be se burbura se be kiamdo mai biti o yana ka da do nito
Nito wakanui nitu ni rawa ninda mai bewa se takatiko na nonda watawatongo. Ko ngonea au bia besura tituka ni kena ke wakai tuna i tala noa tumbea kai sona kao ni na via wase tiko na nonda watawatongo se ni vina kata menda na mai be tala noa takatiko ani na nonda watawatongo na kavini kua au sura tikam ni wala mai ngona nonda to watawata wata e senga ni kene naki me usana vosa tunga yani ko au kirikam ni ke wakai tiko sona kao ni via wase ni wala mai rau ni imbita nga mai na messenger se rau saranga ni wala nga mai na bono ni sa sema tiko me kinongori o di sa wakambula tiko me kinongori kamaro taki ninda mai sota da mai beito mani tiko na dua tale na nonde wasini ngona wata na ka vivina ka ni moni tendendai ni ka rosanga vula ka tolu ni singa ni vula ko toba wakasama ta komanda sa vonga go rua na vula dua ngana bulan balabun da saya doba ya ni na singa ni sudu watunga ya na totolo ni toso ni ngauna ka baka nui ni sa toso vina ka tiko na beka ke de sara and the venga raviti kina vetambana ke de sara and the venga raviti ko kina se mani baka dava ni tuba mai na tik woni ambaki ni da sara ida tiko ni ngo na kena laki dava tali tiko na ambaki ngo ya oni taka ni na tunde tiko na tos tiko na visinga na buku en bulan ni baka nui se vakadawa dombulan vinaka marama nei tafe ni biu mai wai vaka nui vinaka tika ni vikim do mai Sacramento vakata mga kina vi emosi na CV ni bula vinaka dombula vinaka mai Wagga New South Wales vikim do na nek o nui taka ni tosa vinaka talitunga na vaka rau kina buku ni lotu bula tolu ana lenga ravi tika ni vikim do ya Sanangori o nui taka ni tosa vinaka tika na vaka rau vakata mga kina vi buki raf bula vinaka sista sama tiko mai Sacramento e nai kawini kua senga tala ni ngula tawiti kina mo se sokuru ni bula vinaka mai na wuni vai lebu mai mba waka nui vinaka tuka ni vikim do bada tunan raki mai Sanangori waka mbula tali tunga ni ve ilai tia tamai mbeka ke J Sili mbula vinaka J waka nui vinaka tuka yani mbula vinaka Mondrau asena ni matei walu ke Mondrau na viotini mai Santa Rosa au nui takatalanga ni on rombulu vinaka tiko and kavi vinaka ni moni tendai to toka tunan raki be ke to na tomba levu San Francisco sureti kemni ni se amatik nga mai do ve toma ni tuka ni na non te wasini ngona vata na kavi ni kua na gele ke dava sartiko and na vitu na kaloko.
Senga, esan dondi na marau kina boga vingile wo wakila. Balata? Kesa mani kadhibi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo mase mundo warakati wana ila wundrang-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kam tuwa ka tapya. Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu naman tutupe pa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. Ese rawanga nindu na nombu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngo ya Amerika. Rawa-rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matailalai. Nongu chisu, nongu banua. Dorongo na vima mani ono kina vitu ena kawani bugululu ve kemunda we California, ve mani rua ena kavi kina tolu ena singalewu ni lotilewu ve kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ena Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai.
do ba katulot ko? Daw saya alam pala mo din Sa permantangan to buli-buli, gaya hotel ito ni Stoa. Tolako. Sini niya ono sto wala ka tungang malimat. May binakan ni satu kit sangaki na nakatungan reba, may paleta na nato to ilalako. May binakasar nga. Buli-buli roti karibaten ni kina. Daw to birto na bisi nga nagkarimaten ni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas sa gilay mo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw bega kina do na ni matubale, sinom do boli nga ba ka matawa. Wala to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kan daun rendre na kunea. Kartu raw talang ni kota ni nomu ni boli ke ba ni ti ko na marin se Sonoma County, kan rendre nomu ni vila ba ki, vitar tarani kina napa ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena itu matay lalai. Mauli mata. 2525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Yavalata, Deonangay Valata, and Radio Bulan Duavata. Vitalono te kina na bika membaleta na nondong bula. May weira na kanandaw may natambanan ni bula so. Nasi na puniway. Rangodan na bana kaloka na Via Avenue City and a veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni Life Insurance kanganitikyan na kaywiti Amerika. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina nakakana boga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na bundi ng dalo sa tapioca. Nakakana boga malangi me bakana steak bakaya loka kina coleslaw. Wee! Nakarito sa wada badina na kani kanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Bani mandray pai kaya na bugatali. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani Kinavato. Giriti rito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Vio Tolo, Dundo, Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ongko na Radio Bulan San Francisco. May Kauti Kinavatabay.
Totokana i tavi sero e ama e verto nai lau na kambu nindele kande ko te tingo e bekenda na ngona ni sa sivi tongon wotonga rusanga buluka ono na miniti. Me wana ka loko e ka vinaka ni moni tiende ndai ni ka rusanga buluka tolu ni singa ni vuloko tova weke tau e na wano livungo California sa mai singa tusi te toka weke mdo mai nonda waka nuni vinaka tiko ya ni mai teko wu vinaka tiko na nomu ni madhawa dua tale na madhawa bongo ke tau singa teko wu teko ngo ni kua ka sa waka nuni vinaka tiko ya ni totoka tunan raki se mani a seiburubura dhavanga o ni se marau tiko mai kina na kabi vinaka ni kua au ke lani lewu sarna kai vital no taki tiko ia beramandanga ni o waka madhal takani na nungu waka sama me beleta na veka enda laku duruma tiko na ngonongo dona kana mili tiko nilingangu dena ndombeka na nungu silini wakumbeka mai mba se mai veye Veka mendo mai na vuni vai levu au ke lani levu sartunga na tandovu na viliniu e daka tiko mai sanangori waka nuni vena tiko ani veka mendo na venga ravi tiko na vuni vai levu mai mba waka nuni vena tiko ani ia o ke lani ko tukuni tika levu sartiko na kaenda lako duruma tiko na ngonongo na se burubura ndona ngona balabo mantanga no da waka murre tiko mai na Ivalu mai Ukraine wat ke Rusia ia waka me sa ngone mai kadambote tiki nongo na Ivalu mai Israelia sa mai senga stotini levu na kaenda rongo da me baleta na Ivalu ka yadu tiko ya mai Ukraine ke Rusia na ndona ngona balabo ia kongone ae sa waka menda sa waka na mata ke tiko nda sa rai ke tiko nda sar ke tiko anda waka tunda linga tiko na vika yadu tiko en ya sei buruburo ya mai na toka lawe loma o bambota ni bunga talnga weekend ra tiko na wekanda venga ra tiko ya na peacekeeping force tiko sar tiko mai kene na ngonongo ka o kelani sanda na nguma tu tiko back nga en vi masulaki lebo sarana itala no enda rongo tiko na video mai saraba tiko na mataka ni kua quite interesting goindo no turanga ni Ivalu mai Engilandi sangai wakarita tiko koe na nona rai me baleta na vika e adu tiko e ambaleta ni tuko no tiko koe liba na kai nda saraba tiko mai na news e na media tuko no koe ni e senga soti ni do mai mboro e tiko na yalo ni vika e adu ndina tiko e na vanua e adu tiko kina na vivalu ti wakambimbi tiko matanga angoni nda vital no tingo e na Ivalu levu ka e adu tiko ngo mai Israeli mai na toka lau e loma. Ia, au sanga tiko me una gaimbita da keani na video ya me na vinaka me dana rongo da kede. Ia, o te ogi waka samataka tiko nungu lako tiko mai ni kua na nungu sasanga tiko mi uada mai bono ni daka au waka rongo da tiko mai na news ankai au waka samataka na madha sa o te wa rongo da talitunga ni tuku ni tiko ni na bono livongo California. Au sando tuku na waka livu talanga na tiki nongo ni o California waka me ndua tiko nga na matani tu waka taki koe. Ndina nga ni tiko na matani tu livongo Amerika e ko vuti tiko e na matani tu livongo Amerika e federal government here California and doangana state ka do tukuni tu California alone is like a country of its own doangana matani tu ya na kenando didi wakitu na vekai so and matani tu ka penga rabitiko and a state on California and on a state level e vatiko ya o te sa geronga na madha sawati ni alako ya ni o na kovana ni bonongo California ni state on California tukuni ni alivisiko ko Israeli na kena sa kadambote ni Ivalu ngole ani kina na kovana Gavin Newsom leve siko kina levo sarna kena vital no waka idhoritiko tukuni ngori na nona sa sanga tinga koe mena roni tukuni waka me roni ndakani soli makatiko baleta ni sa roro tiko mai ngona ngona ni na vinding na mbaki mai ngona vinding me baleta na kena na presidenti na bono livongo Amerika de na via tuo koya na via tutiko koya me baleta na kena na vinding ni presidenti ni mbaki mai ngona bono livongo Amerika eso era tukuni tiko ba ia sangele o lewe rotu kona senga o koea na kovana ni bonongo ni state ongo California e lako saranga o koea baleta ni kilati ko koea ka sa vakandina takitali tinga ni state of California e levundundua me e levunga o New York levunga na state of New York levundundua na Palestinians o irna
era lako mai na matenitu waka musulamani ni waso tiao era lako mai na matenitu waka musulamani era tiko mai New York levundundu ya ana bono levungo Amerika ngai karua tiko e tiko e California ia o ira na lako mai na matenitu waka Palestine Israeli, na Israeli, the majority are here in California. Yana vuna e lako kino koe me libisi ko e na matha sawati. Ia, o te asange lako talitiko me ni kua, tange rongo da talitiko ni o koe sa tiko talo mi China na ngonongo. Ge wakasama taka, vidi dia kina wakasama ke waka dandu waka muri tiko me ni tukutuku ni bekai soa. Ada tu ena vese burubura ke na vono enda waka tiko kina. Waka mi tiko ena vono levongo California si Amerika. Nge rongo da tiko ni ngona sarangango e sa tiko talo mai China na kovana ni bonongo California. Gavin Newsom na nona tiko bole age tuku ni go koe lako saranga koe senga ni lako koe na buku ni matanitu Amerika e lako saranga koe na buku ngani state ngo California baleta ni na vitala noa ya na nonro isema saranga o California wat kena panoli o China ya ndakela tiko China e wakami tuku ni tu ni o koe na the worst enemy ni rani dot kono na bi matanitu libu tale wakabonga o Rusia ke Irani ortona matanitu vai waka mertu toba te tiko ke China but ke wakainda wakamuria mai no vi tala no endo wakaidu e kona ngai tora rawa ni o China tuku ni tiko waka it is the worst enemy of humanity yeah. Ia, kung tuko na, kaya makanda do wakamuria na itukutuku ni bese urura e rao ni kuna tura rao na dhawa ituku ni tiki na se dhawa e wakatoka itiki no China me watiko ya. Io, nagonongo itiko kina mai China na kowana ni wanu lewungo California, sake tuku ni ono na korole lewu se na city lewu mai China na li visi kutiko kino koe o katalitunga kina so na kornibuli toro dake so, se na university li visi kutiko kino koe na wukutiko ngani kena sangai tiko me waka binakataki na global warming e ando na kai tuku ni tiko mai wakatalanga kina na kena buli na motoka waka me kuni na didi na benisini na motoka liva da ke la tiko ni California na nona wakatutu na nona sasanga talitunga na kovanongo mengei rono dolu tolu sanga bulu kalima na baki rono dolu tolu sanga bulu kalima mesa kota lindo na motoka waka vivia na benisini ina bono libungo o California tono ko by 2035 na nona sasanga tiko koya mesa na liba kede na motoka e vivi California ka boli taki talenga e na bonongo California. So ngana ka menda na wakamuretu wakabimbini da samitiko e na bono lebongo ka wakambuta na vinaka talenga viki mnina ndo se matuma e na vese burubura taliso viki mnina ndo se matuma inonda ando waka sama takilius tali kondo wase atalitunga ni wakalevu nangono se ngai tumba daka mekina ando wakarorongo wakalevu na richo ka ndo na programa ndo tali viau nongo do wakarongo da tiko na nongo burubura leilai kanto venga ravitiko kina wame o organisani ne veke mni na wakasamataka seo ni sa baurongo da wati na nona programa na turanga ya sama beauty kanda wame o organisani ni ndo wase wakalewa kwa ndo levu na kaya wase tiko ya ni baleta na veka ya tu se na vese burubura taliso do wakatoka itiko ya na nongo burubura leilai on diva ben ndona ngona ke wakambeka sona kena katkatoni makawa itu merani na gai wakataki ben na gai rongo da talitu da gai wakato to watata kena veka sa ya tu na ngonongo koya ondo wase tiko ni kina na veka so ya tu na nitu na taini buruburongo ka rau talingani na soli wakasama tu vekem ni se muni re tu na veka ya tu ni sango vekem do na do se matiko me biti wakam biti ko vekem do na se matiko mai na vi corriso na nonda vi corriso rau ni na wakubur vitala no tu wakubur wakasama tu radio bulan do vata sa wotongo tini ka vitu na miniti me vana ka loko vena ka wakalevu na se matiko mai na ka vinikua ke wakaisenge mataini ngono ni se mamikina kira-kira tunga kenge ndo tok na like ndo na share follow us subscribe tali tunga na nito YouTube channel na bibu ke sartiko bakalebu ka tiko na bakundui menangai daba tiko na baki ngoro no dolu rosanga bulu katolu mesana ndo na rau no dolu na Leoni Vanua kenda na ito ke kanda sana se marau tiko mai kena nonda vata ngo na radio bulando vata ndo talanga na kaubia wase tiko yani na kena sami to ya butaki tiko na vuli bosa bakawiti
Ia sanango, kena tukutuku matela lai, se amatu ngā mai kena radio mbula dovata. O tungo tini ka ono na miniti me vana ka loko na sere ka tarawango na vewa ka mbula tuku ni kina. We kim dona se amatu kumai na kawini kua. Bula vinaka obi wasa ilangi anasa koroi tamana ni bula vinaka. Bula vinaka maramanita lela lubu santende au nitaka ndio ni bula vinaka tiko wakatala kena ve Luis koroi tui the cow ni bula vinaka na sema tiko mai Serne Australia. Wakatala kena ve Kingsland vinaka wakalevu na sema tiko mai mai Pertania au bambota sa rainbow ngi levu tiko mbaka ve kimdo. Wakatala kena ve Tamalesi bula vinaka ndau ve bakanduni vinaka tiko anda ve kimdo mai na Jet Set Town mai Nandi, bula vinaka John Vonu, vinaka na sema tiko mai, Lisi Ulivi Tindrenre, nimbula vinaka, bula vinaka to our dear friend who tunes in from Kenya. Thank you for tuning in. Please share our page. Wakata nga kina ve Wonia Roromate, nimbula vinaka, Takaya Walambati, vinaka na sema tiko mai na kavini kua, Sime, vinaka na sema tiko mai, Rombula vinaka na vitukani mai Perluma, wakata nga kina ve Nunia Ranama, kikimdo kede sara na matabu vale ni sema, do sama tiko maingor mai New Zealandi. Do bula vinaka luke watu ni tunga ungau waka nuni vinaka tukane ve kiamnia na single ni kua wakatala kina ve Adura Seru Kasari ni bula vinaka Adura vinaka wakalevu na sama tiko mai wele kutu wakathabu tunan raki sanga ni mbadi mir tuna langi me sanangori waka nuni vinaka talitengani ve Neila Chileta na Wangaliva au nitaka ni do bula vinaka tiko na City Level San Francisco wakatala kina ve Steve Murphy na Mboso Level. Kendona kauningan reva ni be tartarani ke Steve Murphy. Wakanu ni vinaka talitengani ve anti ane bula vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua ke kamni ke desara na sema tiko mai na ve se burubura da vangau ni sema tiko mai kena wakambimbi talitengana ve na numiongo ve laisani ken rambuka bula vinaka sani onutaka ni ondo bula vinaka tiko mai Novato na kavi vinaka ni moni tiendendai. Getting
Do yan rubina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw buka singelebu sa buka kabi, baraw tayo ito buka manggosang gayon totokan na buno ni kana. May naman tato ito ni ti, kanay buka singelebu sa buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taban ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dan rambeka ng wala ni kibal ni Lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos ni mbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo waro taki. May verata na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwa na bima manyon na kabini buo lulu bay Kemando California. Bima manin duwa na singilewu ni lotulewu bay Kemando biti. And a radio bulando wata San Francisco. May kauti kanda wata mai. Hai, Kemando makando tunga may biti. Sa baka matalaw na naman daw ko bati. Sa lemo na Kemando tinika na tinimbulu Macau ng bisikete na rewa bata. Red cow, wupo! Dasaku si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurnibono kinambele. Pai, correct. Daw boleh may way. Uy, doon ito ni kila. Kita bulbuli nga may na maulimat. Tong nga ko Santa Rosa. May way? Na maulimat, wele. Daw ko na nanonda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Magkasar na. Paniray na to kong nagkenay-ray-ray. Dua nga na rukun ibu ni kau. Dua bayran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano ba yung ngarabi ni City Veni Raturla? Singa buglulu ni Simon na bayan na tinamaniti may kamo ni Amerika. Singa lutulay mo ni Simon na tinikantuwa na tinamaniti may kamo ni Maybiti. Ano ba ito koni ni Divine Group of Companies? Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio buladong bata San Francisco met kauti kanda bata man. JJ's Food Shack. Itigo kina nakakana mga biti may bakana kokonda. Lobong, benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalo sa tabiyok. Nakakana po mga langi may bakana steak, makayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wadha badina na kanikanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and ang lomo ni mga dawa. Daw tamba and na Facebook. Na doy ni tiwa yan ang pani mandray pay kay na bungatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani Kinavato. Giritirito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Vio Tolo, Dundo, Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ongko na Radio Mulandowata San Francisco. May kauti kanda vatamay.
Ena radio mulando vata na itavi seroea mai vekeri ndamundamu sa mai vando no kinongona kaloko ya kavitiko ni moni tive kito ena vodo livongo California karusanga vula katolu ni singa ni vula kotoba moni madhao tikongo na ka woti ni singa ni vula kotoba vambote na madhao katumai endo wakana numitiko kina na Halloween o kelani levo vera na ngone vera na tumbu karasa mai vakaitiko tikongo ena vodo livongo Amerika ravaka lubeni lalaitiko sarana na mangusa tiko mbeka ngoa na kena wakarota ki tiko na non reisulu na ngone non reisulu
ka randa undara ni kornibuli se randa ndara na singa na watu saranga ni singa ni bulo ko tabango na trick or treat ia endo na trunk or treat go membaliti irate ko nangwane irni tumbu karitiko na ya sanongo na South Bay vekem do na South Bay se amatika mai ona gai pakamadala takatiko yani se be na banua roni oni kotir tokena nangwane that is safe senga ninda na nuingawangao tiko na nuingawangao tiko na bekai soe roni na yado me bakani daquela tu sanda dorongo tu e sona itala no ni bekai soe e ado tu bakambi ni nangone na bongi ni oti ni singa ni bulongo sen Halloween erando la koya ni merali ko tamai na chocolate trick or treat era la koya ni ngoni sala na bibo no ngai ratukina rangendo dartia ni na non risulu and bakaira na characters and abielalo erando talitaka wakana Superman ke na whatever it is erna viandara berandare ani tia sangendo rakoto non roboket la lai se non basiket la lai merangendo le tuki ana bi matini katumba so mengendo solimena chocolate irna tuki ni vale era sanando waru takatalitunga na chocolate se na loli sonaka no ka kami de so era ni solitiko mai vira ngone e sonangona tu so ka ando tadituna non reinaki raunir na sulia mai so tale na kava kambimbitiko na vida na ambakiongo sa vakandina takitiko na kena sato sa takitiko na wili ni tambangone kara vakalenga itiko na non rambula and na non ramai kanitiko so na klaindo ko ni kornibuli beira wakatunga na ira ni loli se na chocolate yang gaindo beauty ni kena so tale na waini mate ni ve wakamate ni taki se na drugs se na ve kai so roni na wakalenga irna ngone ko ya na kai do riba bita kitukina na ngona bangko na ngona ni Halloween ver na ngone ya vekem do ni tumbu kando tiko boli na South Bay goendo na ngona do na bono roni ko ni kena wir ngone ka roni ndo biko ya ni ena bakadengo ni na senga ni dona kai roni na other way rambe bakako wase tiko ni go ya na Halloween trick or treat and mother me go ya na trunk or treat and bakarombuka kabini bakarombuka and mother go au ngai wase tiko ya ni na keni tuku matela lai and no de wasini ngona ni rongo mai bal ni songo and dona go na leka ngo so sibitongo na bai na tolu na miniti au kilana bunga ni dona na makitiko mai na bia kabini moniti do merongo ditiko kira na no de wasini ngona ni dawe kalawa ke Mrs. Titilia na itini ya ngona matangango ese sasanga tiko kina Mrs. na itini me liso tale mai ando ngana ngande leka ela ko ni viti sa lista litiko mai ni kua buka lista litiko mai ni kua kanda nanga me beto mani talitiko and non de wasini ngona ni dawe kalawa and mother mai ngo na moniti and mother mai ngo wakadudi binaka tiko yani saving ana bono ni sema tiko mai kina and kabi binaka ni moniti ndai usirit kam ni talitunga dona nanda bulang indo kai and ono na kaloko ki rono me betal no tiko yani dona nungu kai ka samai roni kai ambaki sangabulu dona bosa do tuko na nungu na ya sama yang baki sanga bulutiko na bonoli vongo Amerika kau suretiko me kiro me betal no tu mandangane kaviniko me bakani lewer sa ngoli tiko mai sarmai tiko buda kada tiko ngoli tiko mai na green card dia na binaka menda na mai rongo da manda na noni bakamadala singa ituranga ngona nona ibola ni bakadiengu se sa ritaya sama bakadiengu tiko na nona dakada na vida batana baki ke na kambani mai dakada tiko na tambana mai venga rabi politiko kina ke na bika so samai maro takatiko ngo ko na ngone samai dengu tiki ngo na vida batana baki na nona suli tu na nona ngona mai venga ravitiko kina na kambani ka mai venga ravitiko kina ya na kena itala noa kena tuku matela la yo ya usret kamani ningi sema tinga mai na ono na kaloko kero na mai vital no tiko ni kina sibetong kono vai na 5 miniti na sera kataravang gono via vakambula tiko ni kina ve chochi sili ni mbulu vinaka vakatanga kina vendilesu
koe mai mbole, vinaka wakalevu na sema tiko mai, ane kawini kua, mbula vinaka Sister Joey Hudson, Sandendea, onu itaka niuni mbula vinaka tiko, mai Sacramento, wakatelanga kina vi mele, ki Harry, ndrombula vinaka mai nandawa, ke mdo ke Sara, na sema tiko ngori mai na ndrebula left, do mbula vinaka. Wakambula tali tingani vi Dasha Hidden Blood, mbula vinaka na itau, ni itaka niuni mbula vinaka tiko, wakatelanga kina vi Sister Ana Takayawa, vinaka wakalevu na sema tiko mai na kawini kua, wakambula tiko ani vi ke mdo mai Nandi, wakatelanga kina vi Turanga Tau, ino ke ngarau ke mdo ke Sara, na sema tiko ngori mai Serne, wakambula tali tingani vi Pauliasi Kaniveren, rombula vinaka mai Peraluma, wakatelanga kina vi Mr. Pete Naitini, ke mdo ke Sara, na sema tiko ngori mai Novato, anu itaka ni ando mbula vinaka tiko, wakatelanga kina vi Chone Mbatiwale, ni mbula Chone, mbula vinaka tumbui Grace, wakanuni vinaka tiko yani vi Kimni, wakatelanga kina vi Koini Raliko, ni mbula vinaka Koini, isa, tumani senga ni sota. Dombula mai Alaska. Sage mai wakarita ki tiko viau na Northern Lights kito a lakoveani na madhawea, sage reireani na vida na bongi na madhaw sautia, wakanuni vinaka tiko yani vi Kimdo, ada kawini kua. Sanga talani ngule thapitikino Sarah Koroina Dhika, ni mbula vinaka Sarah, mbula vinaka Egi Naisa, vinaka wakalevu na sema tiko mai Lutoka. And kawini kua, via wakambula talitungani viki mundo, mbula vinaka Bill Vaningirniu, vinaka wakalevu na sema tiko mai, viki mundo kia Sara na sema tiko ngori mai Newtown, au nitaka ni ndo mbula vinaka tiko. Senraki wakama
E senga dina ni kara rawa na dhaka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O e kenda tōna senga tiko ni nreiva se senga ni waka motoka kandau Dren na te tō beto seaki. Erto sa tō waka rau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nong ni boli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nong boli ena kena gona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarama talanga ni kena lewa soburi ani na nomu yaya mai na nono to stoa kena nomu mate ni katumba. Endona mate kuni tuwele wekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kunei ni ndua mana wea tini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobira tiku na mate ngona hepatitis B. Ongoli wekenda na kenara ni wetobi se na tobi kona mate ni navenada se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tebi kontiko. Na wakani se musoti ni kene wakatakele kila se symptoms wakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono wakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi kobo na nono to website www.sfhepbfree.org. Ai, ke mo bakando tunga mai viti. Sa waka matalau na nomo to kovati. Sa lemo ne ke mo tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupo. Da sa kusi masaranga na ikatungo. Gamay tutala na ke nurnibondo ke nambele. Pai, correct. Da boleh mai ve. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai ve? Na Maulimat wele. Dokona na nonda business na ngoli tau kei Amerika. Doku sa mai. Do mai volleyball na Maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California.
Yavalata, Deonangai Dalata, and Radio Bulan Duavata. Veitalono te kina na vika membaleta na nondong bula, mai veira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi, na puniwai. Promoven na bana kaloko na vika Avenue City, and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance, kanganiti kanda na kaiviti Amerika. JJ's Food Shack. E tigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doito na bundi nan dalo se tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na nono specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani.
Mai wendi tui rau mo ia kira tuni lau na makare and radio bulan dua vata kota mai kira rangona ni sa sivatonga na vai na rusanga bulu ka 5 na miniti a ka vitu ni mo niti ka rusanga bulu ka tolu ni singa ni bulu ko tava ba ka nuni bena ka tiku ani sevenga na bono ni sema tiku mai kina na ka vini kua a kiritunga ki singe mateni ngona no ni sema mai ge waseto ngani na non to vata vata do toka na like ge murike to talitika mai follow us ka bakata nga kina na kena ngan drebitiko mo ni subscribe kena ni to YouTube channel ana radio bulan dua bata YouTube and prokaramo ke desara na vital no ke desara ndo ba ke dortiko ani no nonda iwasi ningo no bata na be kabi endo le rongo di talitunga se raon yuni ngeli rongo datiko and radio bulan dua bata na YouTube channel kelani ndo so tu sang ni dua e ngalala tu e na bana ya u me na rongo da ke ditiko mai na be ka ke desara endo mai vital no ta kitiko ani ba ka tangi ta kitiko ani and nonda iwasi ningo no bata na be kabi ko ngonea ange do bakararo te kitiki na be kemuni ke bakau ningi do be le rongo da li stan na vital no so na be program so ni se ko bayani na radio bulan do bata YouTube channel wa bakamadala ta kitiko nia ke bakau ni rei mai matali to ko bakali lai na nonda videos and itambo ni re te ko mengore bakame ni na re te ko mai na logo ni lo re talitunga na nungu singeleti kera tiko no ni veo soti andondor asenga ni ndondor mi undar mai na roka ka undar tingo ang wile da basaranga ni senga ni ndondor mi ndar mi mai na roka yan na lawanga ni kakamuraki sen live streaming kau mani ngule da basar tunga ni ko undar tu mekina ko ya ni na ride ting mai bakame weird talk about kelai na non da video and na kavini ko ya senga na lenga daronga talemandani so na tukutuku kaya darati ko mai na non de wasiningo na ni rongo mai val ni songo and a radio bulan do bata. Ongo na rongo may wala ni Songo and a radio Bulando Vata San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai. Pidanga nei tukutuku e adorati ko mai ana kavini kua mateni tukutuku vesureti raramba tiko ani vesureti raramba tiko ani ken dua tali tiko na nonreto sasanga ni komuni lavo na Bulla Bay Volleyball Club. Bulla Bay Volleyball Club bakarongo-rongo saratiko na volleyball club ngo ka totoka ni samai libu saratiko na ngone libu karongoli tiko mai kar samai bakai tiko na bono libu ngo California bakambimbi tiko na East Bay kar samai durtiko na isongo-songo ngo na volleyball na Bulla Bay Volleyball Club nonreto sasanga tiko ni komuni labo do tali na fundraiser ngo ka bakai durtiko na kabani singa ni bulan November kabani singa ni bulan November te kabutiko na 5 na kaloko na kabi kina dona kaloko na matakali lai erto na bakai tabi tiko kina na bonga ke munia ke DJ Rons kana bakai doritiko and Turf Bar. Wakai doritiko na Turf Bar o yana rua 522 Main Street Haywood. O kilani bunga beki amnioni sana kilavi nakatiko na vano itiko kino Haywood and East Bay. Rua 522 Main Street Haywood and nangay bitiko ani na tikin duango and nanonda bata-bata me na rau kina beki amnioni na reida na namba ni taliponi kay na beka taliso na tikini singa na ngauna e bakay dorikina kay na address $5 na iduruduru. $5 na iduruduru. Food provided buy drinks and grog. Koya. $5 o katiko kina na bakakabi ya me bakani sa sanga tiko ni komuni labongo ni nagevuli tinga na me muni ngono kay na yang gonai $5 tiko na idurduru na numa binaka tiko ya ni kabani singa ni bulan November na bulan saranga mayongo tuku kataraba membaleta tiko nga na kaua bakabadala takatiko yani reki mnikeda ni tumbu ni bakitiko na yasa baka South Bay California trunk or treat membali tirtiko na ngone rana biantaran beka na non resolution na non costume bakanda sakila kiditu rawa ni rangole ani se ni kotirani kin Rua 5 Ludman Lane Millbrae Chapel Rua 5 Ludman Lane o yana bakaidur sartinga tiko na ono na kaloka ne kabi ni karombuka sarangango na ikarua sanga buluka vitu ni singa goena donga na kelkel ni motoka na bal ni lotu ni LDS
Ana rua wa lima Ludman Lane na Millbrae. Bimba sa ito ka nga na rarani wang gabukalibo na San Francisco International Airport. Tikabutiko na trunk or treat ongo and ono na kaloko e kavi karao ninda na nuinde, ninda koti ramay na ngone, may ramay ngande, ramay vila sa maki, lewo nang gito na baka rota kita lito nga may balitir na ngone, karto kira-kira tu nga mai na bito batatiko na songkongo may balitir na ngone may ranyo ni na kerawan yun yung ngole ani, na noman ni motoka, na kaya na trunk, sa na boot, and ke latu, ni ke liu ku takatok nga me salabatatiko ke na trunk or treat, Tuku-tuku kataraba, vesureti raramba talitu nga yani, go and karusang bulkabitu ni singa. Membalata tiko nga na konferendi ni Bula Wakawati, I Still Do Marriage Conference. Konferendi go, na bakaidor tiko na bakarombuka, ke na bakarawai sarangango, bakarombuka singa tampu. Karusang bulkabitu ni singa, rusang bulkawalu, kene karusang bulkadio ni singa, na moni madango, ka na bakaidor tiko na Ndua, Saivandua, North Bascom Avenue, Erto mbiuta batatiko na Living Waters International Christian Assembly dina nga ni senga ni nindaoka kede tiko na bisuriti ngo senga ni do evacuate kina erto mbiuta batatiko nga erto na konferendi ngo ka ro sureti tiko kina na talatali rua kena nonra ndu Leoni Vale, Pastor Moses and Catherine O'Connor ke Pastor Manasa ke Senimili Kolibuso na moni madao sarangango na tikite Kena tuku-tuku matila lai ninge vetartareani na van 25 rua diwa vitu saivan 2 diwa se ono 5 saiva 5 saivan 2 va vitu saiva 8 au na bita talitu ngani na tikinduan goa na nonta bata ka sambigo tiani na madha sawati kyo ni dalata sengana lenga na ge biu talitu ngani na kavini kua ni vetartareani ke to ame vetal no tika na madha sawati na bakarombo na madha sawati ke bakani dalata na vetal no ya usrit kemni scroll sombu na nonta bata go se ninge siko batalinga ya ni na Radio Mbulando vata YouTube channel tiko kenana ni to vetal no ke to ame vetal no tiko ke talatala Timothy Ului bata ke Randini talatala suli ka bakatanga kino na dha ke na nona Leoni Vale ke to me vital no tiko na madha sawati na buku ni non rto baka roti ko membeleta na konferendi ngo na moni madha sarangango erto baka rita ka tiko esenga ni ke baka tiko na nomoni oso baka labo ni viangole ani kina ni oso tiko tanre tiko baka lilai na tuba baka labo senga na lenga ni vitar tareani rawan yun na ngole nga ani kina Tuku-tuku kataraba gona lotu ka nonreto konferendi tikumbeka na songo lotu na New Methodist USA. New Methodist USA tikubuta kitiko na wakarawai na katin kawalu ni singa ni bulo November ke na karusa ngabul ni singa. Gona matai ni moni madhawa kana tikubuta kitukina na lotungo na tikubuta kitiko mai Canada. Na karus na wakarawai na katin kawalu ni singa kina moni tine karua sanga bulu ni singa ni bulo November na wakaidor tiko kina na Mitchell Community Fellowship Winnipeg Canada o tio asa ngai toki sombo mai Sacramento na karua sanga bulu karua ni singa buke lulu na karua sanga bulu karua ni singa ni bulo November na wakaidor tikina na fellowship kina Talanoa session with Dina and Yam Buffet and Grill, 4300 Florian Road, Sacramento. Sanangay may tinitiko na lotungo na wakarawai ni karusang bulkabani singa kena iwasotia wakarombuka na karusang bulkabani singa kena wakarawai ni karusang bulkalima ni singa. Wakaidurtiko na Embassy Suite Hotel Conference 101 McKinney's Parkway, San Rafael. Kani tuku-tuku matelalai nengi vetartareani ke Senior Pastor Simeone Mbale na taliboni van 25 walu wavitu tolu rua ono 5 seu Senior Pastor sabenada tuibanga na vitu saiba vitu 5 diwa saiba 5 ono na tikindo talangago sambi tiko yani na nonto bata kana game tali tiko yani na kavini kua be kemni na dalata se dren beka na no mini scroll sombo moni na reida na kena biu yani na mother sawati ona game tali tiko yani na kavini kua me rawa ni na rara kena be kemni moni reida na tuku matela lai so me belata na be kai so ya dara tiko mai me rongo tiko yani na non dei rongo mai balni songo na kavini kua tiko na no mundoi songo se mani dava ngana no mundoi naki na
usu tu ni kiana mai duri tiko na nomu doi songo. Di wako ta mai ngoen tona ngoni sala roni na mai bebu ke tiko ni kiana na Radio Bulando Vata mai kadhi wake wale tiko ani sega ni ni na soma na kiana mai kadhi wake tiko ani. Kanga do kirei tiko ani nge wasi ato ngai ani na nonda tō wata. Nomu doi tuku do wako ta mai Messenger roni mbiu ngā mai biau una buninda kua se na Messenger e na Radio Bulando Vata se vei pedeli na novo se vei tale mata kimbau yana vei ngoni sala soka rauni ni na wako ta mai kina na nomu doi tuku ni sasanga davangado sasanga tikina se dava sa nomu doi tuba tiko member leta na nomu doi songo. Radio Bulando Vata San Francisco me koti kenda wata tiko mai. Ongo nai rongo mai bala ni songo and a Radio Bulando Vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Mai watonga e 2:5 na miniti me 5 na kaloko e na kaviwana ka ni moni tendai ka no via vakambula tiko ani na sera kataravangobe na ita Joshua Rokotino Kusinia. Nimbula vinaka na ita waka bula tali tengani ve maramatau mai Serne Australia ma reda lalanga vesi anu itaka ni ando bula vinaka tiko mai Serne waka nui vinaka tiko yani waka talakina ve a kesa kuru matalamba ni bula vinaka mai na Koronumbu House mai mba waka bula tali tengani ve Buki Raf ve Bill Waningir New ke kemdo ke desar mai Newtown bula vinaka ndua waka nui vinaka tiko yani kina nomu matapu bale waka talakina ve ira ke desar na ngone na kindergarten ni Mbulia rangande tiko e Kokoma totoka Kokoma Private Island Resort wakambimbi tingawe mai kangir niu wakanuni vinaka tikani vikim dondua wakambula tali tingani vertona vitumbuni mai Mbulia ono kandavu wakatelanga kina veratoto junior nimbula vinaka wakanuni vinaka tiko yani vikim dona sema tiko mai ene kavini kuma ne asesa wakara rto sema sartinga mai mbana rto nraki tiko mbeka mai mbana kavini kua wakanuni vinaka tali ngani ve Karleni mulia deva bula vinaka nei ta sandende au ni taka ni bula vinaka tiko vakambula tali tengani ve tinai cho ke tinai line rombula vinaka egi naisa ni bula vinaka vakanduni vinaka tali tengani ve komuni and kavini kua ke komuni ke sarna venga ravitiko se mani tambana da ngani venga ravi ni venga ravitikina na kavini kua ve kenda na mai venga ravitu and pono livungo Australia ve kemdo talenga pono livungo Amerika ve kemdo talenga mai Australia New Zealand Canada venga na vanua vikam do mai England bul venaka Midlands so ni taka ni oni bul venaka tiko ni taka talangani dan venga ravitiko and na matan rendre vikam do venga ravitiko mai na nonda vanua lomanio viti na vetambana ni venga raviso vakambi mitiko na tambana ni matani tu so ni venga ravitiko kina so na dona kango do vital nota ki vakaliu vakame oni do mata rumbu tunga kere ni matan rendre tinga ravana no ni tavi and na yalo vinaka me rau nira garavi tiko kena na leo ni vanua ka na viva kongeti tali tinga vira ndo tuku ni tu kelanda sega tu ni kelana ka era laku duruma tu ira no ekanda sendu ngole mai me mai kerbe buke na visinga era ngole tiko me kina ka vakamanda ngai ko matan rendre tu ani anan solia vira ndo na bula levu otonga rosa ngabulu ka rona miniti me vana kaloko me 5 na kaloko and a Radio Bulando Vata ndo bulu vena ka nei lalangone ndo sarasara tiko ngori mai na Kokomo Island Resort. Found you, Miss bring it back to me. Found you, Miss bring it back to me.
do yan robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakau. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau bagai singlebu se bagai kabi, baru tegi tu bagai manggo sanggai to toka na bono ni kana. Mai na menta tu ide ni ti, kena bagai singlebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike tabu teke roro bagai lolo keina vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tambang di Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala keloka na mataka, kina wala keloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Nada masara manda mahuli kina dola ng life insurance policy may by Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkatil kabito ni Akostita na 2022, o sangir ta kasarabiri ni Tauna. Kami ngaya kena maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara balilai. In time sarangan mai. So dan tali warga tali tunda warga. Ko tunggu. Kau saya lo buat bengo kami bilang tak. Nakamban bilang kan gua na heritage clinic. Ni. Namun bilang sarangan sengat tali itu nak kaya. Wakatar tutu nak kena. Takkan nak kena pepo work itu tak. Kami sumi. Nakilaw kena timber na vaka. Isang tubig kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi na ni maron kina ngona mo juri palimbula. Kakiwa kabel pagkabondo na insuong. Baya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondo nga, so muna claim na lo manirusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwa namba kiyote na policy ngaya na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sarana bakalew po muna telefoni. Text mai kina mas seva walu-walu bandua tolu-tolu-walu-lima ena kena itu matalalay. Boleh binaka kini Matthew, misa bagus kusibe. Isa ni pula binaka. O se vivi mandongo kina mau limat. Elay taka kina endona nito pakataka kana lalay. Yung leu kutaka pakatotolo. Nimber nirto yave ani na bulangi. Oi, o dia baka sangga. Erto baka sangka talanga orato. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen kita so manakena baka ngata kinaolo. Oi, okay. Binakasaraman da kilatiko. Maulimad, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kinanaba ni telefoni 12525 saiba vitu tolu 5 vitu. Ena kena itugu matalala. Dendram beka nangwala ni kibalilo tero buguni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuani lenga sinu ingaw-gawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rungo vina bima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e biti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wasea yani.
Totoka nei tavi se roe mai vewa kamaru tai tuka ni kina weekend au Leah Osborne kau te tuka ani wakaiao na nonda wakana nanu e nei kawi benaka ni moni tendendai sama in romu toka nei singa nei karusanga pulka tuli singa ni vula ko tawa na tamba lewungo San Francisco se venga na vanua o ni se amatiku mai kina and kawi ni kua o ni taka ni oni mbula benaka tiko o ni taka talenga ni makari tuka ani na bioliba ni radio mbulando vata vura sai vura dawa di se amatiku mai kina wakanu ni benaka katalitunga ni vikimuni au sura tikimuni ana ona na kaloko ni se matinga mai kira no mai vital no tiko kina ke nandona nonda vulangi ndokai ana kavi ni kua wa wakamadala takatiko yani sama yamba ki sanga vulu tiko ana vano levungo Amerika ni ro vital no ni kua na ina ki saranga ni ro no mai vital no tiko ni kua ya mena soli wakasama tiko ve wakongeti talitunga vikimuni na singai yadho mai kimuni na singai rawatambeka mai na no ni green card wakatelanga kina vikimuni na sangai raumbe kong na nom ni pepa ni samai ambaki vida tikumbeka na nom ni tikuvoli na vonongo Amerika sangai rau tingo na pepa songa na ka kero na mai betal no tinga ni kina na buku ni dhaka ke na bimbi ni nonda tuba na nonda tuba na tiku ani na vekai so member letter na nonda retirement sen na nonda sana adoba ni na ngauna sa senga kini ni rau ni na dhaka so bekenda ia ando kai na retirement vatingo na ken imbali so bekenda da ronika mai biti dando kilangana bakiro 5.5 baki 5.5 ayana retirement age bekenda to mai biti baleta ni sa lewanga mai na matritu sa dava ikena no mudaka sa ko sarango sarani ko turna no milavo ia Santa lako me ke o yo madanga na nungu sango le me Amerika o sange me tura rau tiko na imbale ni retirement na retirement ken imbale kina bunga veira na tu Amerika ka sama ibata litunga na nungu baka sama baleta nindange me rongoda ni sor sange baki tolu sanga bulu sor sange baki rosa kalima sara retire Dambe kene balembale sanga ni kene balembale ni sa vengo na non radaka retirement is all about money Keva kai sa tiko na ilavo rauni dakai niko sa dhaka tunga baleta niko tali taka na kai ko dhakava tiko sen matangali dhakava tiko sen nomu mbisi nisi mbeka o dhidu baki mbisi nisi tiko baleta niko tali taka ia senga ni baleta niko li dhaka tiko baleta niko ngandreva ma dhaka that you need to work yan bale ni retirement kina bunga bekenda kanda samai libna kanda samai bulida ena bono libongo Amerika si Australia si New Zealand toto wata sarangai na retirement niko sa dhaka tiko baleta niko maro takatiko no dhaka tali takana no dhaka but not because you have to work so weekend da sana dhaka tinga baleta so mitiko na bili so mina rente ke wakanda sana sinli dhaka sa senga talangani na so mirao na bili ya senga ni roni to na kakina ni sa roni to retire so ngana kala lai kiro na maybe tal no takatiko ke na nonda bulagin to kai na kabini kua na ono na kaloko au suretika mnimo ninga isema tinga mekina au tukuna tikani o se tikani na verto na ngone vuli verto na kindergarten mai buliar to lengande tiko na Kokomo Island Resort nongu ose tiko ani na sero sa vakatangi takani na sero sangi vakasama takalista lindon na dua ke vakasya matiko mai weke mundo mai Newtown goro ni numdo italo no talitinga vakasama takana vida sarna baki saotia se kongaya se baki sanga bulu saotia lako mai na dona tavali ngora se kala lair to se kima mi se kala lai kede do lako mai mbulia lak nga mai na sona ngona mai dakana boli dengar listale vati ngaya ya tavali ngo ko senge ero ni ka senge ambaki vambeka yendo kile tu be ke to mai mbulia o katalau vasingelevu vakakavi ika vasar tungaya na tavioka na ika katalau vasingelevu vakakavi ika o tia sange dorongo na lako mai tavali ngongo kwe aronyo kai ke robisi bitik mbek gona tin ka limo mbek na mbaki ken tavali ngongo se tin ka rona mbaki sa lako mai nir todo lako mai suba lako mai vale wikito ibatuanga o tia ona kilangan da sa kilatu na bulai suba
roni da tō tapu teke roni tō ngunu tipa ni keke na mataka leilai ngunu tipa ni keke tala na singe levu ngai ndo ya kabi nda ngai ndo waka kabi tu ngai ndo tu na waka kabi na kakana ndi na beka na roun rau se na dhabanga nda ngai roni waka kabi tu kina iyo na mataka na singe levu nga veke nda tō na kila tiko na sami tu isuba ko ngai ato na ngunti na singe levu ngunti talangana ngunti na mataka ngunti talangana singe levu sange lako mai ndo na singe lako mai na tapalingungo orto lako mai mbulia orto lako mai sa singa vida na nei tutiko sa rongo di tapalingungo sa vadunru tiko ko binungu nei vadunru tiko ko binungu nei sa tarsana nungu nei na libni nona kat sa boleh ketal nilai mimi do se mimi da vikito mai mbulia na moku sa boleh ketal nilai moku o tapalingu tangi toka na tapalingu sa terung serai nada be ko binakat nada be ko tangi taka chigo aba sarongo ko inana oye usa bia kana saranga yango sa baru te kitu mata na roni moli bata na pendiki ko idala sa tungo dibe ko na kakana nga sa tungo da wasini bia kana kina da mini bia kana kina ka ko mino ngoi mini kakana pa dunru toka na tapalingu gorto kitu sa virai sa barai toka no yo sa yo ko go mini kakana ubia kana na kakana orto sangai tarun ko na da na kakana ka ko usabi kana tabio ko bia kanika ngoi mini kakana bazari to ko ni sa wawalin beka no ngada na ngunti chingo na mataka na singelevu na katalau na vaka singelevu da kila tu mai suva ngunuti ya na keto katalau va singelevu tiko na ngunuti panike ke se doni te da vanga da kavotona ngai ndole da kana na kavi va tiko na yo ya na kairo va kila tu maru ta tu ngoni mai mbulia kara le sar tiko ko komo na kavi ni kua se na singelevu ni kua na nonra nganganji Panu ni vinaka te ani vike mando na ngoani ndo le sar tunggor mai ko komo no itaka ni ndo na maro taka na no mando le sar tiko orto maro taka tal tunga ngoni membuliani orto katalau vasigelebu bakakavi ikan bula vatake na tavioka wakanu ni vinaka te ani vike mando na sema tiko mai na kavi ni ko bole vinaka marama tau bare da lalanga vesi wakanu ni vinaka te ani vike mando mai Australia wakatalanga kina vi Tatiana Lopez Senga ni matata nei tala sarusa roni vande o takamata na kai balato ko mai Tatiana bula vinaka apataya na reki ni bula vinaka mai na wamangi nan rongani bula vinaka wakanu ni vinaka te kani vikim do na turanga na marama tobu wakatalnga kina ve Aquila Konabuni ngolea ni bula vinaka Senga talani gula dapat kena si Terry marama wakanu ni vinaka te kani vikim do mai American Samoa vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakatalnga kina ve Melekoto ni bula vinaka tutu apenisa vatake kemdo ke desar na venga rabi tugori na Orange Lounge wambota sana bola katok mbeka ni songo na Orange Lounge mai Santa Rosa wakatelinga kina ve Naomi dau ni bula vinaka Naomi bula vinaka Torre Katinai kemdo ke na sema tiko ngori mai na atu kuka onu taka ni bula vinaka tiko ndo bula vinaka Antonio Tuingali wakanu ni vinaka tiko yani ve kemdo na tatanga tiko ngori mai Sacramento ke toranga tau unre onu taka ni on rombolo vinaka tiko o katang la kena ve facility toranga bombolo vinaka sista buni wai wakanu ni vinaka tali tengani ve kemdo ni sa tiko mbeka ngosi tiko mbeka mai Hawaii wakatang la kena ve Mr. Peter Neitini do bolo vinaka Minovato bolo vinaka Seli Tukana wakanu ni vinaka tikana ve kemdo Chelinda Kai wakatang la kena ve Ana Tuivanga wakanu ni vinaka tikana ve kemni Randini na buku ni baka rautiko kena nomdo tu na bula maiongo senga talani ngula davi tikino Mels ke kemdo ke sarna sema tikongori mai City Level San Francisco ni bula binaka turanga na ita Joshua Rokotunuku Tuinuku Senior Vitaka ni bula binaka tiko wakatala kina vera Toto Junior vinaka na sema tiko mai na Essa bakara maimba onu itaka ni ndo bula vinaka tiko na buni bai lebu maimba wakatala kina ve aporosa latina rani bula vinaka mai Delay toka bali lebu ndo bula vinaka wakatala kina ve lutu lemba vinaka wakalebu na sema tiko mai New Zealand na kavini kua na numero tiko ngayani na itauke na vonandi wakatala kina ve Melia and Mateo
Drombulan vinaka na siya matikongore may na government shipping may Walu Bay. Au nuitaka niya dombula vinaka tiko nuitaka talangan ito toka tunan raki na korturanga suba. Radio Bulan 2 Vata San Francisco. Me kau tikanda vata tiko mai ni sa 7:05 na 5 na meniti no menito kanigo una buninda koa. DJ Ben. Buka
JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak boka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha babina na kani kana. Kay tiku talangana non to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E lemo tu na bi matanggali life insurance e Amerika. Kalebu talangan na kinaidu. Yan ang Lincoln Heritage Life Insurance ang anitikan na mga binaka na ito kay kanda sa may buhay tigo-tigo na buno lemubo. Kaya wala may bangande, so sa may buhay tigo-tigo tunday. O dawi matitiko si Sen. Raw-raw sara na pangaleo fo. At tigo talangan na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance.
na kamba ni dondo ngai do so na claim and loma ni rosa ka bulu ka bana ya ua ke sama ni na lenga ki sa o ti ro na mbak siko na website ka to gori si text by kina wasi no walu wandua tolu walu lima and na kena itu matela lai Lincoln Heritage Life Insurance. Tiko, daw saya alam pala mo din na. Sa paramantangan to buli-buli, gaya o tali to ni stoa. Tolako. Sini miya na stoa, wala ka tungang o maulimat. May binaka ni sa tukit sa ngaki na nagkatungan reba, may palitan na nato to ilalako. May binakasar nga. Wala yung muli roti karibante ni kina. Daw to birito na bisi nga nagkarimate ni, sa means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang ilemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Dobo ka para utsuk bega kina dona au ni matu bale, senong do boli nga baka matawa. Wali to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kena bikala lai tale so, kanda un rendre na kunea. Tu rau talang ni kota ni nomu ni boli ke baka ni tigo na Marine se Sonoma County, kan rendre nomu ni vila kwaki. Vitar tarani kina napa ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena tuku matai lalai. Mauli mata. Valima Rulima, Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu badua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu be kemadawe California. Vima mani ruene kavi kina tolu ene singlewu ni lotilewu be kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde ene Radio Bulandovata San Francisco. Me kauti kenda vatamai. Senga dina ni kara rawa na daka vaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta taka tuna bengaravi. Oya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko nindraiva se senga ni vaka motoka kanda u rendre na tutu beto seaki. Erto satu vakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli ena kenagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 saibarua. Erto ngarap talangan ikanalay waka sumburi ani nanong yaya may nanonro to stoa kinanomu mata ni katumba. Ongo na Radio Bulandovata San Francisco. Me kauti kenda vatamai.
Ena radio bulan do vata mai verton na vonga ke lewa. Ena talano ni rosi ni na muka ya samai voto kinago sipto kinago na 5 ena rosa ngavula ka rua na beniti a kavi vena kani moniti and then daine ka rosa ngavula ka tolu ni singa ni vula ko toba. Wakano ni vena ka tiko ya ni se venga na vanua ni se amatiko mai kina ena kavi vena kani kua singa levu mataka bongi levu. Duindui tika na vanua enta se amatiko mai kina duindui na singa duindui talenga na ngauna. Ya, da pakabinu vena ka tiko ni rawa ni ndamai. Verunga din dama tiko rawa ni ndamai se amatiko ya ni kina nonda vata vatongo. Na radio mbulando vata San Francisco me koti kanda vata tiko mai. Au kilani indona kai vital no tekisara tingo baka levu ka bunga baka vikenda enda kinro ataka da kurumbu itaka tiko baka na madha sawati na itukutuku mai rongo tiko mai na nonda vanua wa ya na bebe sawa ya tiko e na nonda matenitu. Palimendi ia do tale na itukutuku buta katakata se kei buta katakata ve kina sobe ke to sambe ka ve kimnio ni sana rei rongo de tiko mai o nindo waka muria tiko beka waka boleka na veka soya de tiko na nonda matenitu ka itukutuku ngai mai tore ra tiko na nongo mai waka wili ka tokayani na nongo sanga tiko meu kila se dava saramante sa ya de tiko kona numa menda mai ve o se tiko mandangai na signi kona ka vini koa ke wakambea ke sona kau ni kila tiko sanga ni kila ni wala mai o kila ni na sotal ngavi rera samba tiko mai ane kavi ni kua erna via kila tali tunga ya ndona kona kau o tuku ni tiko ana bebe sawa mai adu tiko ena nonda matenitu au kila ni wanga wikenda da maruta kana kena sama i sau na velu taki ana matenitu da sama i maruta ka tiko ka salawata tiko kena waka nui ni na tosa vena ka tiko ni dana vei toko ni taka tiko na soli tiko na nonda vei toko ni kena matenitu ka sama i didi tiko ngo ia o tiange me visau tali tiko daka tiko na vei visau e na madha o sawati o ke la ni na sombeka vikenda se na bunga vikenda dana loma taratarata na dhavaμπeka e dhaka kena vaya na visau na vei talnoa e lako tiko ni sanga ni wakarongo takiani me wakana keni wakarau se me vei talnoa taki me wakana kene wakarau na kena sa mai na visau mai ava tiko o ia na nia tuku nini sana mai dhengu tiko na nonda ndauni lawa na ndauni lawa mai vitie ka sana mai sosomi teke koe tiko o Mr. Filimoni Bosarongo ia o tia sange me laku tika ni so na vital no ni sang ni dondonu rtola tuku na tali tinga mai rtona na dau ni lawa tali tinga sen law association ni sanga ni raton dua vata tiko ke na bebe sawe sama yado tiko ya me ado tiko mandanga mai na singi ni kua ya bakarita ke tiko mai na beba kandita ke tiko mai ronu kaini mai beba kandita ke tiko be kenda kede sara na itoke na kaibiti tambuiani na ibola se na nona mai bakarita ke tiko na ni waso tiau mai wakarei takatiko na turanga na minista ni wika na nonda vanua Mr. Pio Tikondundua ni sana laki reidi talemada ena laki ndike bi talemada na wika na visa e ado me wakana nona kerekereani na komanda ni Matevalu wakana na kerekereani tuku nini ambitani volovola ya ni okoa ni a senga beka ni do vata ke na visa e me ado tiko ya me ndike bi talemada io lako tiko vai ana bebo saki na be talanoa ka rauni ndakai ni ndanu indei tiko ni vai ani tarongi me vai ka sa wakarita ka se wakandita ka tiko mai na minister ni beka na nonda vanua sen na minister of home affairs o Mr. Pio Tikondundua ni na lako me na mesana laki ndo talamada na kena vi talanoa member leta tiko na nona sa mai dingita ki tiko se mai wakandabiri tali tiko Mr. Filimoni Bosarongo me sana dauni lawa si Attorney General io tuko na mai o Mr. na Commander ni Matevalu Major General Rochone Kaloniwai ni senga ni dua wata ke na na visa we sama yado tiko ya va tiko ya au kelani o kenda kede na tu na nonda wakasama tu na nonda rai sandange mai tu tange mai wakararai tu tange mai na sarava tiko na vika sana mai yado tiko na nonda vanua donga na kai e votu me bio na nungu sarava tiko na 60 minutes na vida na madha o sawa tingo sember ni mai yado na visa ngo o sarava tiko ngai
wakawure wakasama wakaliwi au ko nana mami wasia mantangai ni angona na 60 minutes ke wakao ni rauni na sarava na kila na madha wa rua se madha tolu sawati a tal no te kina aro mai interview te kina na dauni lawa na bono libongo America Mr. Merrick Garland mai wakatarongi te kokoya na nona tore tiko ni tutu wakandauni lawa gonda gai vital no tiko go na buku ni matani tu libongo America da kila se mani yado na sei burubura dava na yaba bala yado na be sei burubura tali ser na renga mai ke na matani tu libongo America ya sanga me batarongi te ngona ngona dauni lawa na 60 minutes na vida na madha sawati o koya tomando be bakarita kan ini anding ta kisaranga koya na singa batanga ka mai baka dortiko kina na kila na yaba bala karatu ya ni kine sora biela kibu bir takatiko na capital and ka ono ni singa ni bulo chune January na baki rua sawotia ya sangai bakatarongi te ngona na turanga ngona dauni lawa na bonole bongo America Mr. Merrick Garland bakasama tango na nona oira karadhaka tiko na nona bakatule wa na turanga ngo si radhaka tiko as his employees rota tiko ni tini kandua nondolu 500 tini kandua nondolu 500 na oira karadhaka tiko and tampana ka vingira bitiki ni sebeliu takitiko kina na Attorney General asa ge baktaru itiko no kwa ngi no kwa o kwa ka baktaru ko itiko baleta na non robe maliwai kina presidenti Joe Biden bakada bitiko na non robe maliwai ge baleta ni o kwa ka bakanda beri kwa ya na tutu ya ge bakana ke kai ko bakarongoda na non robe tala no bakame tuku no tiko ya ni o kwa ka bitaru itiko ni kwa interview takiko itiko ni ngono go me senga soti ni vinaka senga soti ni ronika senga soti mbaka ni long vinaka tiko na non robe maliwai ke na presidenti ni bono libongo America Joe Biden dinanga ni okoanga ka ndingi tiki koya biti koya na tutu ya sange kaida buto koengo na nona isoni taro kwa sange tono kwa I work for the American people to ensure that we abide by the law senga tono kwa senga ni daka koya o na buko na presidenti seo oira na sendua tale me lewa mai na nungu wakatulewa o eu daka saranga iau o waka muria saranga iau na lawa ko daka iau miu waka deitaka ni muri tiko ngā na lawa me waka na kene naki tiko no koe ni marutaka wakalibu na nona mai daka tiko na bono libongo America baleta ni ia na buna indu kina na bono libongo America ke na ve mateni tu tali so tono koe rawa na tiko e babala na bi matani tu taliso na bi bonua leli bu taliso au ge bakasa mataka o katali tinga kina na nonda bonua biti baleta ni otini so na bakatule wa ila kutunga mi baya e senga ni muringa na lawa tono kana na lawa e dondonu me na didinga bakate ki koia and I am here tono ko tiko ngo na nungu tutu bakandoni lawa meu na kila tiko ni tinga na lawa me bakana kene naki vasar tinga na kai bakarita ko koe ia o tia ngone mai adu tiko kina na vivi songo e na nonda matini tu lakusar nungu bakasama na vika o bakarongo da tiko kame wasi tiko na doni lawa e na bono libongo America e dondonu bekanga me baya dondonu bekanga me baya I work for the American people to make sure that we abide by the law senga ni tono ko senga ni daka na buana presidenti se wa ndua tali na nungu usutu saranga ni daka ya me garaba ngana kena didi baki na kena didi ngana lawa wakate ki koya waka nui ni na klani lebo tal ngana vital noa ya tiko mai na tiko ya babala kena veka tali so and senga sotini da kelana kena ndina ia ko ngai anta sana waka nui tik ngani na ke maniada na bisau me no nonto no lamani witi na se mani bisau dava e na tutu dava ni na waka muriti ko ngana lawa me waka ni sa tiko ngana lawa tiko na doni lawa en donu back nga me na waka muriti nga ba ya me waka na kini na ke waka senga na bibi so tunga na bika en do bi en na numa nga me na bisau tanga waka tiki ko then it defeats the purpose of having a constitution, sena nonda lawa. Au ni taka ni
Da sana be masula ki tunga me na tosa bina ki tunga na value taki na matini tubo and da senge maro taka tikungo dangai dana be toko ni tiko ngā kina i sa koa ngāia sa ngandre be tiko ngā kia na masu. Na masu kei na masu. O tonga rusa nga wulika walu na miniti me ono na kaloko e na ono na kaloko me waka wa pakare taka tiko ni ana ma indua tiko ani na nonda wulangi ndokai e na kawini kua ki rona me beital no tiko ani e na buku ngani wakana nanu me o ni wakaunge ti tiko, wakarara mata ki tiko we kiomnina sengei adhabu tiko mai na wanoli wango Amerika ka wakatala kina we kiomnina sangei rau tiko mbeka na nomini volatar ni dhaka rau tiko mbeka na green card ninge na nama ki tiko mai kina ya na ono na kaloko. Radio Mbulando wata San Francisco me kouti kenda wata tiko mai na itawi sera katarawangona we wakambula tiko ani kina we kiomdo ke de sara na nonguturanga marama na ita mai te lebu, waka mbimbi teko wana nungu favorite turanga nei tā, la sarusa toka e langi, wakatanga kina we tukiti we sikula ni Mbulawenaka, Mbulawenaka Solomon i turanga mai muri ke kimdo ke the sarna sema teko ngori, mai na Zion Shopping Center, mai tāwua, waka mbula talitunga ni we tawini sandiri, wuki raf Mbulawenaka sista, emaranandi, wakatanga kina we matelita seni kuradiri, we kimdo ndua, Mbulawenaka mai Newtown, Mbulawenaka nakamu, waka nuni wenaka tukani we kimdo ke the sarra mai Santa Rosa na wawale ni Amelia Ndaveta ke Tandaveta wakatala kina ve Caroline Mulia Deva Mbulawenaka nei tā Mbulawenaka Porosa la tena rā ke kimdo ke the sarra na sema tikongori mai ndelei toka vale levu na sinu wakatala kina ve Lutu Lamba ni Mbulawenaka kimdo ke the sarra na sema tikongori mai New Zealandi wakambula tikani kimdo na Tokei na vo Nandi wakatala kina ve Melia ke Mateo Ndrombula Vinaka, wakanuni Vinaka tukana vikemdo ke the sarna sema tikongori mai na government shipping mai Walu Bay onu takani tosa Vinaka tikono Vengaravi, tosa Vinaka talitungan kena totoka tunan raki vikemdo mai nonda. Namuni ke the sarango vikemdo ke the sarra kemni na waka driver mini bus tikono mini van mai suba no sorry ni Mbula Vinaka.
Yavalata deonangai velata and radio bulan dua vata. Veitalono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kanandau mai na tambana ni bula so. Nasi na puni wai. Promover na bana kaloka na vei kabini tu city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanga niti kanda na kaiviti Amerika. Beba kasar nga. Oni raido tokongo na kenai rai. Dua ngana rukuni buni kau, dua beiran ng tingit taki, o Reverend Aminio Balen Rokonroka. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. And a bengarabi ni City Benny Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan na tinam niti vei kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simona tinikantua ana tinam niti vei kiamo ni Maiviti. And a veito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio buladong bata San Francisco met County Kanda Bataman.
Tēnei tawi se roe amai vertona Andrekana Serenade sa mai voto kina ngoi tini ka tolu na miniti me ono na ka loko e ka vitiku ni moni tendai nei ka rusanga vulu ka tolu ni singa ni vula kotopa wakambula tali tuka ani veke mnina singa isama votiku mai ke na dua tali na nande wasiningo na vata ne ka vinikua ke kauni adalata na e teke vuni porokaramo e ne ka vinikua singa na lenga ninge siko vayani na YouTube channel o yana Radio Mbulando vata e na YouTube ndo tiko kede kina na bi porokaramo kede sara do mai rongo di tukani e na via kavi. Me baka wa bakarita ka tukania ni se amati nga mai ono na kaloko ke rona mai betal no tukani kina ke na dona nonda turang nonda vulang indo kai e na kavi ni kua ono senga ni via vakamadala te ki koa iani na ngai vakamadala te ki koa ngai ani na ono na kaloko. Ninge se amati nga mai kina ke rona mai betal no tukani e na kavi ni kua me baleta tukunga na dhaka na nonda ngoli tiku mai e na vonoli vungo Amerika sayamba ke sanga vulu na nono mai tiko boli Amerika na turanga ngo kana mai tal no tiko ani weekenda na kambani dava ya mai daka tukina ke na veka sa mai maro ta tiko me dava tiko mai singini kua sa wili singa tiko ngo me sa le retire se men sana laki vaka dengo sangai nganganji sana gai sarsara na kena le vuto doko baleta ni sa mai o tivina kana nona ngona ni daka se na sana mai retire kina koia ninge se mo tinga mai na loma ni vida na miniti mai ngona ono na kaloko kero na me betal no tiko ni kina Radio Mbulando vata sa votongo tini kandu na miniti me ono na kaloko eno ser katarabango no beba kambula tiko kina ve kimdrau na turanga ve kimdrau na turanga nei tanro se mo tiko mai vakatanga kina marama nei tam bula bina ka va ve sikula vakatanga kina ve lasaro se toke langi bula bina ka tukiti ve sikula senga tala ningula da bitu kina rosa ratu bula bina ka rendini vakanuni bina ka tiko ana ve kimdo mai Santa Rosa vakatanga kina ve kimdo ke sarna sema tikongori mai na Zion Shopping Center mai tavu ambula vinaka Solomon e turanga mai muri vakatanga kina ve taveni sandiri ni ambula vinaka sistavu ke raf ke Amaranandi matelita seni kuradiri vakanduni vinaka tukane ve kimni sista na vuku ni venga ravitiko na dua tale na madhao ni dakadaka venga ravitiko na madhango ni taka ni na tosa vinaka tukana no ni venga ravi sema ni venga na vanua ni venga ravitiko kina ni vili ni utiko kina ni tani utiko beka kina didi ni utiko en kavini kua singalevu ni kua mataka ni kua gome na nomu ni tiko en Radio Mbulando vata San Francisco. Duri mai gelere daru mai gati manda e batini wabunda rusua daru mai ba saraba abuso ni bio daru mai tu bio vato melini uri daru mai boa sagai vabo chio sebo sebu le galua wali bata mai wai daru mundo meu chisara bagalua oli mai andua Sebu
mudundu karamudina mainatani kondarubei tawasei Sasulia nanungungauna nanongbula bei kundia nangitoka buki rumai tumba ikoraki iko beli bagandua bereula nawatigu bangwasamana mai biau Seda Budina, Unina Mudundu, Karamudina, Mainatani, Kondarubei, Tawasei. Sengan Nibemu, Nibukan Numa, Navenga Una, Kasiviani, Navianu Nitandra. Ambulakina Tanini logo Kadivi kumbuna Bereula Nawatigu Bangwasamana Mai Biau Seda Budina Unina Mudundu Karamudina Mainatani Kondarubei Bereula Nawatigu Bangwasamana Mai Biau Seda Budina Unina Mudundu Karamudina Mainatani Bereula Nawatigu Bangwasamana Mai Biau Bereula Nawatigu Bereula Nawatigu Bereula Nawatigu Ana radio bula do vata nei talno ke Mereula ya sa mai voto kina go rona miniti me ono na kaloko e no ono na kaloko ni sema tinga mai ke rona mai ve talno tiko ni kina nonda bulangi do kai ne kavini koa ana oti sarangango ni sana roni saravi ko talanga mai ana mai talno takitinga ni na vika so la kudruma sena nona I lako mbeka no tos no ngole mai no noli bungo Amerika ana vida na mbak sa oti mateni ngo na butuki Amerika mai kina me atawate ko mai ngo na bonu e sa mai tiko kina daka kena beka tale so na gai tal no ani bekenda me rauni na vakabure baka sama tiko be bakarara mataki tiko be bakongeti talitunga ke bekenda na ito ke kenda sangai ngole bo mai bekenda na sa mai tiko sa mai balabutokan na tiko ka nda sa mai rambe kana pepa sesenga so talanga na kairo ninda no buli de tiko mai kina au sereti ke mnimo ni se amutik nga mai oya ndo na ngona lek nga go do talemanda na nonda itavi seren do talemanda na nonda seren dan na bina no mitiko ni kina kauna bia bakambula talituk nga bikem do na se amutik mai ne kabini kombula bina kapatai na reki una na vara bina kana se amutik mai bula bina ka poliasi kanivere kem do na se amutik ngori mai Petaluma no taka ni ndo bula bina ka tiko bakatanga kina vi sala sikitim bula bina ka mbui sala Kawakata nga kina ve kemdo na sema tikongori mai Santa Rosa, mai San Rafael, Petaluma, Novato, ve kemdo mai Sacramento. Wakanuni vinaka tikuani kawakambula talitungango ve naita fenim biu mai wai au ni takani nandona madha vinaka talanga ve kemdo sa mai oti na songo anto sa mai wakadiangu tiko na madha ngo da sa wakana mata talitukani ngo ke na ve songo talambeka so tu e matanda na vula kotobango sa wakarome dhava vula November, December, wakanuni vinaka tikuani na vukuni wakawakarau. Di
Toka nei tawi se roe ama i veratona dhau ni ndelai na kula sa tende talangana ngona tange merunga da tali tuku nan tomon rato na dhorowau na kavi naka ni moni tende ndai ne karosinga bula katoli singa ni bula katoba radio bula ndo vata San Francisco. Venaka wakalevu na sema tiko mai na kavi ni kua me wakawa wakaritaka tiko nia do tiko na nonda bula ngindo kai o di san reidi ko tiko mai ngori kamaro taki ni ngalala tiko mai na nonda bula ngindo kai na kavi ni kua Lama soli me kero mai bei talno tiko ani ka ustu tiko ani ni robi talno ango me na mai talno tiko mantangani ve kenda and non sa mai balau sar toka na non mai tiko na vuno livungo Amerika non taka ke na sotal na ka na via talno taka tiko ani ve kenda ve wase tiko ani ka tiko na baka nui ni na round ni na be baka ngeti ve baka rarama taka tali tiko nga kina vunga be kianta bakambimbi be kam ni na senge yadabo mai na green card lottery ni sarota be kam ni green card kam ni na senge sasanga tiko mo ni na bakale fomo mai na green card lottery ke kam ni beka na samai tiko sambalabu tiko beka ni tiko Amerika sange raum beka ngona pepa go so na kai na mai be bakongeti tiko ni kina be kianta nimbul benaka Mr. Kini Vorakitaki. Mula mina kauna, tau wambula tio we ke menina waron tio mai na station ang na radio ambulando bate San Francisco. O wambula sartal nga kina we ke meni mai viti na we mataturanga ni waron tio mai na we sana. Au ne dango kini au ngoni rewa e na koronu kuia wastal ngai reo na koron de kena. Pena ka valevo. O sana ke rau na ni roisema ni bekilai. Ni roisema ni bekilai ke Mr. Kini Vorakitaki ngo makawasara o kilau sengi ngoni leo mai kero sabe que leito mai viti ko ia baka ndrendre tu kina bia na nungu kadivo ko itu na Mr. Kini Vorakitaki o que tu que le ko na President Vorakitaki ko ia sana kadivo ko itu mandanga kina na President Vorakitaki sambalau sarangona au kirkero ni tal nota kamantanga na ngono ni ado mikina mateni ngono ni ado mikina i Amerika ka ni sama yang baki vida tikongo ke na dhaka o ke la ni dona ngona maru taki bekim ni na ngono go ni sa mai retire sa dona ngona balabu no ni dhaka boli mai ke ro ni tal nota kamantanga na no ni ado mai me ado tikongo Menak eu ia do mikina bulo November ni tinkadi wa walu sanga bulu kawalu ani wati toka ndona embaki na kena turi baku kor matintu ena walu sanga bulu kapitu au ya do mike no osa taba nandrende singa mitu yabu ia kala na bunu mai modekina na osa tapa na rende. Au kila tiu na mateni ngona mo toki kina wanandua na wale na rumo soliveo mo soma. E tevu nei suluwa tonga i raba na kapet e senga ni mode. Sa tevu ya sanga wolong ngu wani sulu wani tawelu me nungu loko. Sanga indabo.
Ai bato kaya ando na ngon balapu me ada bani usaro ni polia rawa na nunggu mode. Hana kandi ndi ume sotapa Ile butale na o sanga sara pa kuko mo meu marore nguila mal more ni volio yang do nunggu motoka. Balikia kana na motoka na ngoni sali ibenge yaki. Ngandre bikina menda yandua. Sira ninda na para rabitu bana basi sana public transportation ngandre bali mana motoka usa sanga sana nunggu meron don ko motoka meroni ya nangai buat yo maya usa kila tika yo ni ad America yo mali bangarando na job me buiti uda ke pakai lap moro watakin na bula ya maya don itkina ya ondo no makamo na amnestia da cabo president Reagan Ya siang baki dapa ya? Ana tin kadi walu sang bulka walu sa vo sara toka nga me songo. Tin kadi walu sang bulka walu. Yes. Kena bal na baki batanga ni ato mikina. Iyo. Ni walu sang bulka vitu na ku mai walu sang bulka walu ya. Ronald Reagan e presidente ko ngeda ka vendona amnesty. Veira na farm workers. Na legalize taki. Iyo na kay tukni be wi ko ni file tadal nga. Siang ni bero ya file. O falha o le interview eu ele sa soli menong work permit ele mai ele na immigration ele soli menong work permit au sa ngole sarame o lusalme ke au sa vangar job ngita peda kana ngune ya rawa na nondalida ka nonda ID na social security na kana rawa para tigikenda au sa tal ni ngai wawa na ngono sarawati kinanong ku workers permit au sa tebu saranga na Wangara job. Iyo. Wangara job. O may tiko pa na so na orto may lumania, orto maruriyaw. Ibida na pupale. Sari tiko po lingango Amerika na iwira na pupale. Iya sa may kito biya kanindende sara. Ni orto may maruriyaw. Kilaki nung gumbula. Vai sondo tuko no sa may tuya po irua. Ayan nakasaya to biyo nung Iyo. O tarumada na numuni senge yado mai kela dona ka eu bat ker na nugu tokani kemen do vital no taka vakalebu de senge yado mai Amerika mo o taruma de vida manda na ilavo dia kota tiko mai no ni senge yado mai kina au sa yado mai na poti San Francisco ver tu na dablina yado tu immigration gori sa ndo na taru bio vida manda ni ilavo tungori viko eu sini barita ko eu na libuni lavo bala libuni lavo ko tu me ndona rawan so bulungan ndola tiko nungutang o tu ko eu enough for the 2 weeks mero tio nganal mi rona mada bali nungu visa sol maka o ngai tu me sabo ngai rona mada me expata la visa mo listale una bulon December o sangue da rome ke sameni vatare mo kala Durumai. Iya, onge kila dalang ngayon na iliu i San Francisco ni ya singe matay sarang ni ngono muni ngwala miki ni Amerika. Iyo. Seo ni asa ngolo ito mai. O sea, singe matay ni ngono. Bale onge yado na kaya da may viti na wala sa kabitu. Nakanga sange may veo ay mo leda ike. Usabang ngaran kala. Do tal matin tu mer do nang bulavo se daba meli bueti au. Amin big ba kay labo. Ano kung alam ay iyo se klachiko na immigration ni kenda ta mai oirando liwargi kenda iro ni redi kenda sumutin bango e mbaili lo tekitu na ida ke pana tambarua renda retira na durumai oiranda na liwaraka au sang tuni kilabando e ya me adana ni ana tusi to ya mai lo tule na Thanksgiving oyo bata ke na marama mai pikte ke oni apot mkerle pikta me na tabalena e ado me na lo tule na Thanksgiving Eau ngai kila kina yau ni au irong ora sasara jumida ke. Eau iliwe nangone ke mea me kina. Ngo sa seng sanda wawa tungai tumba. Ea na airport. Ia. Iwa kausat kuno itina nangone sa rau kina ano nungu workers permit. Au sa kita kalana kena liu todo ko. Nindua na ngau na una. E vana nungu job. E vana nungu job ngo na lamin don mada e vati ko nungu job. O te ubo me na mataka na vitu kina tolu.
o le te bu ana mate ni job karo ni job mai na tolu kina diwa ne ka tolu ni job mai na diwa kina tini tini na mataka sanga na tini tunga na boni singa you're right ndonga na awa amu sabata na laundry na apundali saba isulukina kaya mo sama kaya na vimboni kala nindangan re mani labo na job da bang asil maybe o tora gane kabani job na barambu ko sanga indoro relief ta kati ko wendua me ofo kana weekend ako e vaki no nungu job na lamani dua na mada wa vati ko ya o kela ni bunga talanga vir na kanda e vata litunga no ngongo saya do mai saya talanga na dakadaka indo na kabina ka ni sa liban da da sa kila na somi e na vana job ya eu no nungu te eu meu mama roi o sura ni banga to la va vai loa na nungu la buwa talindo na kai sanga tuna ambete na viau o sa marro sa nga marro e to tolo ki na nungu voliendo nungu motoka na nungu marro nungu lavo kan bal badam na balaw ningo na sangi ronyo ni volia kin na motoka bala sa bol chini da bana bakina wala sa bulka diwa o sarawatin na motoka vida na bula o sam piti o sarane longo ni angu ka todo ko kina da ko yo morawatango kembali ni asan re barato mai viti iyo o san re barato mai viti Senga tuna lai seni mai viti. E do matangana kaya o beba kong geti tuku kinai. Wera na sengi sasanga tuku mingo while waiting. Ni lako ni le bulin re barawa. Bulin re barawa. Bataya kila mendo kota lingai vara rapida ga tuko. Watalendu ana nonda pina kata menda sangana ilabo, nonda pina kata menda rawa ilabo. Asana matini kanda nduru menda da kaba, menda re barawa. Gai libu na job manda kona nonda na pingkarabi. Ngari biki na bali bu na driver. Iyo. Ngari biki na bali bu na driver. Indo na ka ondo tuku na bana maramangani nguti ubulingo tunu ko na kala na sa mikya ka. Oi como adopta ka na style ni bulay ke. Isiri no ko tamay na mo Fijian mentality mo ko tamike mo ke mida ngo indo tani na matintu indo tani na the way they live their life indo tani. May weekend ay. Iyo. Pero sa siyang manangani indo isona songo indo dako ondo sin lokunikin. Bimbi veo no kumata buvale o sankara manangai no kumata buvale yo. Yan napuno sa mayado kina. Dona kawe wareta kana veo nongo kana o nanongo retirement na banakamba ni usada kada katikinongo sember ndurulende banadadak. Namata sarangende usanga imolisa ni takoya nongo na retirement. Namata kayanda kerong lebabe wetini salising takayanda. Yung kinda dale ninge may banan dona message ni kami nung telefoni. Arto bikila yung dinaya si siyang. Iya, sa vida namba kinano ni may dakada na kamba ni sangi retay kinangko. Mianga chingo ni karosabul katolo ni ambaki. Rosabul katolo. Iyo. Rosabul katolo. Iya, au na vina kata saranga muni talno takamanda na kamba ni dakada tikine ye nimbere. Duruli stalimada na ken sama iboli rano motoka o tia ni sangi dakada tu ya ni se dorobo tukina. Dono tudo ako. Nanungo dadati ko ya una. Sa liado sa u wakasukai se u dinaita ki bana nungu work permit. Oi. Iyo. Kaim do na turani viti sa lengo ko ya. O ko ngai ba sala te kiao. Tono ko le rida na loyango. Rida na loyango o parita ko bua nada po ko sotawa ti ngonongo. O ngole rida na maramongo na loya. O ko sangai tu ko vio indona ka kana ko sangai voti nga indona ka moda ka na matintungo e sanga tu na kukua me na kautalebi me viko ke wakai ko na bakaidor o nada kana ko ngai le bangara indu ele ni wonu ke wakamote ke ko na ngai da ka banom pe sanga tel indona kuku itu bar matintu me na taro bakina na kaya asana na ka uda ka
me ada mengo kasi tigo bolingayas ang kuno maramango. Isa ko esa rangaya. Iya. Kalau ngata ni utiu ni sale so tava em dua ka sa no ni kasati ko me tiko mo mea me ata batiu mengo sa ba ki rosa nga bulu baka dada. Right. Nom roti ko bata buli mai. Ka sa pola ko ni sa sivia. Ko no ngungi te buki na bana kamba ni mo dada ka. Sa kero sa no vale io. Kero vamos kero na dia sa bulu ka 5. Ano ngon sat kun kini bia sa sireni vako voita le na no mo work permit. Sangat tu no lo e vamos ta ndo kai bonongo. Ato ndo nga nangoni sala uroni rawata kina. O samani wasa wa. Io o sin kala ndo me ka me wasiango se sianga. Io na ndo nang gitonduka wa pinakata mo da kaba. Awai bina kata merang ano nung pebonggoy didi. Kila siya talaga didi ba malu na kena sividi todo koron kila. Iya balik serangan nelon na usan dambe sarato ngakin na understanding ko ya. Iya. Kalau ngat sarni samai magdokona sa rea samai Rose, tiko bata biwati ni tiko me dava tu mengo. Bula manaka Michelle, thank you for tuning in. Thank you for sticking by him all these years. Na ayaw te mo ayaw na po nakero vi kuni kini valimbulo ko na si valimbula. Ana po no kuni ko ikina. Ia sa wotia sanga itiko o sa ambito yo na valimbula. O salida sa tu ayaw. Berarti ko ba na puno dada tiu mo dada na county. Nung kita ba na county o to siya ito ng bus mera ponda na leni bonua. Nung job ya na county. Yes, sembera niyo ni. Sembera, you're right. O sembera sampai te valimbula. Uli dada ka valili na pharmacy. Gain do na turang simbulo bulingango si nona tingango kana vidi ya ke nona turang uni sal todo kangango. O kwenge kila ni dada ka na pharmacy. Sanga inganga o ko kileo bina mai bit sanga inganga matu ko hey na job da nada boda ka bigol meni pharmacy o sanga itu eu sanga tali kila wa malu no nga mo besuki ko mo besuko no namon o mo ka sanga eu ndo uli wani mate o uli wani mate ba da ko sa torno na mai bina kana buli o mo sanga indo tu kana nga mo bunwai ndo na mililita na wani mate ya ndo na mililita ya so ngona bat don taba kureta ka sulebi asana na kauda ka tu eu oi kana ko sule me veo na dum ngor ya ni pharmacy ngor mo ko lile wata wini mate me kina yo tu ngor ni to pharmacy soli wani mate bana general hospital ka ngai chona general hospital asana na wini mate uli dikani o yau oi sandina right sa wati mai ka sangai o pangarawa yo na o wato boleanga na Revenimbasi. Yan Revenimbasi ikia kai rawa sara non toso ke na mendali Revenimbasi. Indunga na ka nangone sa tot kun mekina sa ora bertu accept ka nunggu walker ke so tangi tu no i kumara mole sanga mai na no mo na mole ndambe ta no vitoro ni class B na DMV. Class B ni DMV Indonan raw na liwini taronga. Kena pale oni kemni tuk ngabe kemni na lese ni kanda tora ke tungo. Na klasi ngor. Tiani sangili vale fomo balata ni velin Revenimbasi. Yer to sava kan donu ya mai na nomo ni bola kerkere sangai tukuni mai ngela ko ngele ndambe na nomo ni class B. Class B. Eso liana dia na class B ya. No lindami kina undami bakali mau sangai pasi. Wakasantaka ni donan raw na iyo. Donan raw na taro. Na dawe bakabuna na nomuni binakata mo ni besaw may na nomuni daka tiko na KMC mo ninge toki mo in a county na KMC ay private Right, private. Ni mera KMC e watu na post office. Oi. Post office ndambi ata talanga na kena bitorongi. Nangono ndambi kena bitorongi na teste. Nami kena bitoro nge bola ni kime milie pole kime lendo no ndolo tama ni hall vai tamera kime mindambe kina. Ia na post office bina katanga ko en don rochin ka tolu na tamata.
Oi. Ke me minandame ke mbola katana dono ndol. Ke msandame o ke ukina dala e ni sa mini bola. You pass the test mo sangai me sa mai te mo bulida na da bai. Ke na bali sanga ni rau. E sanga ni rau. Orto torasanga na ukila ni leli bu ke mai me paista na test but they take the top 113. Sanga tiko tali na elimination. Iyo sa paista ka mai na test roto solia. Sanga yo ka umele test ki na matamu. Test ki na no munrai tu ki na drugs sanga test ki na munrai. Nan riba na ngai tu ni mendan riba patanan riba na tu ngori na loriendo kota na ibola i posto vesike. Na onre ba indame tu esan mata kana lori mai viti. Esin tu esan mau yo onre ba indame esan mata. Patanan iyo. Ya, da sini vakasa mata katu. Dono. Ia na kartu sanga da kaporto bateni class. Orto vina katangan don rosin katul. Orto sin kala ka pasi, but you have to score the highest mark. Moro ne ngai taurikina. Mo basuku-suku tak na luri arto mbita na 44 gallon drum. Erto ya tu no ikum sanga basuku-suku tak mo ikona. Awango, it'll take me the whole year. Ona siangan dongan. Ona sini dongan donan rumia. Iyo meni adon paista na tesor na essa na posto physical. Oi. Na vi testo da corto soliera to. Neo fail, you're going home. Iyo sa meni alto sa tero na post office sa tero na post office. Indo na kangayado. Indo na kai tu ni bio mai olelo tu ni singatambo mai olelo tu ni singatambo sanga tu ne bio nungu lili ni lot. Kana ko kini don't go postal. Ikena don't go postal le kai kili wiki kai. Ni na badata na ulumu. Mata na pressure ni dagadaka. Mo kunili dagadaka na post office. No, postal ngo ko lili wira endua do daga kina vivana. Ana nangono mantaga ko sanagi ba to mumbula sarre. Ia na kasanga do ya dinia de mai vale. Dona mata tumbule buia. Kerondo mai tumbu vale va biotini. Baleta. Na presa solia mai viona dagadaka. Oi. Iyo. Yo ken palpal namni dagadaka na post office. Kemni koi bola saranga. Iyo. Eu ni sa koi bola tu yani. Kele ni sini mata viona na raki gen sa kundu. Ke ondo no makayo na bulo November December na ngoni raki kundu ke. O sa dili bata dio ne bola. Nona tau ni mera misani bil. Sa tau na langi sa bisa. Ongere bang kela sa te bun ron na wai ni sala. Ongere bang ko re sona kabulula sa sibiteu sa ngai sar. O cha o bang men rabakanga ni bola mai be ne bola ngo sa lutu milinga ngu sa nunu na lingangu. Sa lutu lingangu sa ngai bana ngoni sala sa diri. O sangai basa rabatal tiani. O sini kela ni lutu milinga. E ngo sa ngai litu mi ko ke mundo ne bola ndon me dilivata ki sa diri ngo. O sangali kuku mai. Iyo na puna usanga imbiti na post office mbatango ni esolia vali bubi na pressure. Iyo. Odai, na taka odai. Hindi na nindaridira na tombali tungai ngoni salvisinga. Iya, kongo ne ai. Right. Ando na taka pina ka bakara ka boiran dawai. Mani. Hiyo eu recomenda ka Fernanda wa ni apply ta na post office but ai sinindo mai kaila ba kai bal ke o kaila tu mananga o kaila tunga ai sinindo itu ko ke me da mana dal me na dingo ti na ka sanga itu me ya ya sa witia sanga i sanga ngona na nambasi sinindo kla eu ngai envio me vana pepa we need bus drivers oi o apply sa tukunu ne via we are o linda bedana bituroni o sanga tum nangani kela na da bana eli bona tarotika bang o mene kutu me vina tarongo isin kela ka to kombaleta namba siga oi io unda me bali mo sanga pasi o sanga ngai ngwana i pertorto sanga solie vea una na buli o buli tiko eu me diwa na mada nungu buli tiko sanga ni eu to lechin kavitu nande me mas to le vida to na marama nungu politika wa eu sa dio na mada wa ke me miso mitiko
Na tiona mada ya ke misa Uli teu, somi. because you've been an employee the very first day o le vale o form kina. You sa employee Employee. ka iyo. Yun Sa in tiku- revenue basi akin bambale sa daka tiku ben county da. Wakamo sa daka ba mata ni tu Right, mai viti namba si non na company. Ike ka na county ke na watutu wategi Na mai maten viti tu, na tikina. Sana- Kela na koro non da tau ni kondo tukinongo ka o Santa Rosa o diso ayana koro. Na wakai San Mateo ngo ni chuga San Mateo na ni tu ade ni county na tikina o San Mateo. Ni sosongo ni bata vida na koro sanga indo ni tikina. Sosongo ni bata vida na tau ni sanga indo na county. Na county ya sanga isongo ni bata na county sanga indo na state of California, state of Utah. Wakam Yeah. na city council na city may viti baka na sino Right, na Baya, sino nan dera, orta Nandera. me kando na tao na sino na tao na dera merto sa sosongo ni bata gain do na tikina sendo na county. Yo ni o sa daka ki akin bale o ni sa daka tiko o ni sa wili bo ni daka waka mata ni tu Dono. Iyo. Totoka. Libo na daka itu vi kenda mandana rato na pepa mo iviti ko mandanga ikina tu na county, tu na city, tu na school district, e tu na tabungori na state, sanga na federal. Ngoka vononi daka binaka inda toro kenda na kena benefit. Na kena maliaka. Ayo mandenda ina ngono sali sa inita ka kina na nungu. O ngandi tiungo me ata pasara ni karosa bul kawani bula. O se ngandi mo ni karosa bul karua ni singa ni bula o sevitamba. Ana barombo o sa te bungandi. O ngandi tikungo ka me ata pasara na rosa bul kawani November. Ya so mi ke dito. O so mi todo te ngo ba ka ngata ka tigo na na nomni nungu na ko votu ma andon mo ba ka ngata ka ngoni nungu vacation. Nungu ngandi o banga ta tungo me da rosa bul kawani November sanga uti kina bakundo ayo sanga te bungo nei kana nungu retirement. Totoka. Iyo. Kena bal ni na kaya di na beba kong geti bera na no andar rasa mati ko mai se rangeli ronga da vital nongo ni kabe na kamer na sanga mera daka na mati ni tu na county se na state dona kana lebu ni daka itu o ke to manda konan de minim basingo se advertise te itu mene amba kisawati sa bola talita pa niyang pengo senga ina na binakatanga na hiring ngai tabeda ke orto sintunguni chiko hirana sa dabli wer sa ritaya bale lili wiki min santindi ka kala sa do roti me nangone ya sa do me nangone ya pe o mande binakati mo ada chiko me ada pasari karosa bulkaba ni November e binakato no kusupa ba siya oi iyo kala bakala balete ni sabo tu yana nomni singa ni nomni ngona san tondo nga merto no sulia nga mai mo san mo ni sana de sa ngai vato via orto na no to pa se via na karosa bulkaba na ngono sa de mukina orto merto ngai saintanga indona cheke baleta nang ngono todo ko usaba nga ta tingo ka but in sinwa ka nga ta orto ngai saintaka apart from Kawang no way no sinwa ka dali una text do to review nang ngai tumanda nga bango iyo totoka. Oi, kena bal sa wating ko ambaki rosanga buluka 5. Rosabulka going on 20 Rosabulka tol. Rosabulka tol na baki na nona sabi grabe boli mai ndreva nimbasi. Niro biba kong geti tikadingo bekem ni na sa tiku bekem ni na bola tara ni daka eno no lebong ko Amerika ni bangara ni na bono ni daka bakamata ni tu baletang one ai ni lebutiko na benefits itu kina ndo mantanga na benefit lebon dongoro ni daka na health insurance kila pateni tu sakela tu na no to bulo ke to ge health insurance ro ka kina na no munilo ni matobo vale dono rede mandanga ko kana na basi be kerao o eu ni unre basi tiko o toto do no matobo vale e chi on to card ni bondo basi na card go e employee benefit family na employee orto na kada na bibulo to do ko e kutu men to card e sini so mina ana kai suli ana kambani na county ya bondom basi senga ni so mi orto ke de na no ni le ni matabu vale pe ngo war ka tigo na nungu card ngoni bondom basi me ada ban salinga ngu serengo
Oi. Na nungu kade ana ko tiu tiko ponta basi. E na lo mga ni nito county. But kila. I vital mentali da kapa ni na stoa na tabe nang kai baitu ngan county de tiu. Sabe hindi na saranga. Totoka. Sa daka mengo sa may turungo. Ndona kau niya talno takabio ndona ngone ya. Ni baka ni daka ka mandana daka ngona revenue basi. So ngona kibni ngoleani. Baletanga ni sa boleh tambah kitu na damu ni na rosta. Yo hindi na niyo ni na lein dambi tiko. Yo ni so mitunga na loma ni vida na yawa ya. Aida, usalin dami tika eu sindole nungu taro. Ele bunga na nungu observation, ona observe taki ko toka. Au sanga itege bu mo bulida baka malu a eso na ona kere mo banga taga soni lawaki na bosa lawaki erndo dakaba o buli me veira na satigo makawa. Ni lawaki rendo dakabo ira. O kema mi na bi ya vulato lindo dakana bid. Bide amo mo lewaki na dida bo vinakata mo dakaba na lo mani tolu na vula maingoka. Ya na lo me na bide sa tu saramik na kemo isau na singa da bo ofkina. E so vera na ni basingo o iko sanga da kai lavo na overtime but any overtime time and a half ya. Any overtime so vera toriko tolu sanga vula na na overtime a paycheck. Paycheck ando na madao si rona madao. Rona madao. Beside na nomu na regular one ko na basanga bule awa ni rona mada but then sanga itol sanga bule awa na overtime overtime ya sa time and a half yes kembali sambung gongo benak saranga ya tamani gongo so vera kona ko ira na matay labo oira torati ko 6 figures a year ndone mbaki iyo era tore tu veo sakla abango sa koso ngome no nostalgia so betni bango ne awti oi kongano pakilana wawale don ya o se namber ningele maro takano na retirement sa uti ani biko se berni adoba ni no retirement kanji no tudo kala veo o sangere bulida toka sona karando da kabo oi karimange da kabango ka veo batni usandi ka no seniority sa iko sa tosodake Satosa ni da ngona bid you go by seniority ya nakasanga do ka boyau ono pangarawa ke baka embuleti una diria ni ngono muli bid ni kina una tora mo pangarawa na da beline da nongo kana na bonua erendo sanga kina ni bondom basina pasindia kembali dito nga nang basi elala tu balata ni o ira na bono ya ira na ni bono ka li bunga raba ka motoka yung ina dingita ko tu na bono ya mai vidi na kila chugo na ipondo silengwa so mikinon riba ese nga ni bakaki na ike ikeka na kime miso simala ni riba kan rona ubisa o ira na fireman oira na balo kime meni mi rita meni toto wata todo ko saritunga kira na visa kira na dombo kambuka okay mami nan rebini base toto wata todo ega na tu ni mi rita mena kalpus etiko na 401k oira ndo dada kar kelave na kungoya non retirement o kito na kalpus ya ni sadi ditu ka sengo tu na nungu pasindia yo somi tinga na de una somi ena kengi so todo kembali vangarati nga kemni na route senga nindo kina pasindia kembali didi sabtu nga ya nga nganji saranga tamani nga nganji oni saranga dia sanga itu turi mai nam etiko na microphone lo mani bais o sanga indo soro vai ka leite indalo ko tama no yo tondo ma rendo romedio kanjin ya na kela na ope partanga virna barong timai na kite sa o kito ni o volleyball na Lomani County o San Mateo no pangata ko ndona ndola ndona sende na musumo ibona ndona ndola ya ndona sende ana kengo isau yang ke baka samanta ga ibida na milioni baka e volleyball ta ke na Lomani ndona singa toto mata o muto singa na bas me una somi kung anong gawin na sa atin siya naman, may kuwanin doon ang kupasindiya. Yes, sa balap na ngayon na nabing karabit ko kina, kasi kilabi na katonggo ko na nanguni sala daba, na didi daba, eseng nindon doon e bondo kina. Yeah.
Ayaw sarangaya. Sangay tiko, ibalada ka tiko na extra board. Extra board ngo sianga tunin na ka sindo na revivi. Pinakan dorong gibital no takmanda na extra board. Darong ada mande vida na itukutuku ni vevo lingoni ngai toma ni taleani na nero. Vitala no na kavini kua ke Mr. Kini Ratulevu and Uku ngani dhaka soli waka sama tunga yani samai ruasanga wulu katolu nembaki na nono bingarabi and tambana nimbasi na dabatale na Sam Trent and county is San Mateo County go indona county rongolebu toke California kar tiko kino ira raunin dakaira baki dhangera tiko and county go San Mateo geto mani tali tiko na nono vital no and dona ngona lek ngangonda rongo da mande duan tuku ni beboli mai bertona Divine Food Market. E sengan dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni ndraiva, se senga ni waka motoka, kanda u drendre na te tu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nong ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kena lewang suburi ani nanomu yaya mai na nonor to stoa kena nomu mate ni katumba. Yavalata, Deonangai Valata, and Radio Bulan Duavata. Wait alone te kina na vika membaleta na nondong bula. Mai wei iran na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Promoda na bana kaloka na vika Avenue 2 City and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanganiti kanda na kaiwiti Amerika. Dendram beka na ngwala ni kibalilo te na buko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan baka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti, and a radio bulan dua wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. Nada masara mada mehulikin ang doon ng life insurance policy may by Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakil ni Tulta na katil kabito ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kinamagal siya ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarang amay. So ang taliwara ka tala tuntawara ko. Kubertungko. Saya lo bingung kami binaktak. Nakambani binakangguan na Heritage Lincoln. Mau na binakasarang nga. Saya katalinto na kaya. Wakatara tutu na kena. Baka na kena pepowag dito ta. Kami sa umi. Nakilaw kena tumir na baka. Isang tubig kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi. Naman ni marong kina. Ngona mo juri. Palimbula. Kakina ya kabar. Tagawado na insuang. Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance doon nga. So mo na-claim na naman ng usang bulu ka ba newa. Kaya sa ruwa na baki o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba si oray. Dawi mati sa siyang. Raw sara na bakalew po mo na telefoni. Text mai kina mas seva walu bandu at tolu 85 and na itutu ko matalalay. JJ's Food Shack. Itigo kina nakakana baka bitkin me bakana kokonda. Lobong benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalo sa tabioka. Nakakana baka malangi me bakana steak baka alo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wadha badina na kanikanakana. Kaya itigo talaga na nonoto specials and ang lomo ni mga dawa. Daw tamba and na Facebook na doy ni tiwa yan ang pani mandray pay kay na bugatali. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California.
Mai watongo e tini ka diona miniti me vitu na kaloko na kabe penaka ni moni tendendai ne karosa ka vulka tolu ni singa ni vuloko tawa waka mbula tuko yani we kamni na singa sema voti ko mai ki na ndo tal no de wasi ni ngono vata na kabe ni kua ke ka ni dala to mai na teke vodi no do program na kabe ni kua singa na lenga nge sema tuko yani singa sikoba yani na radio mbula ndo vata na YouTube ke ranyo ni ge subscribe kina do makasare na ndo na bibu ke lebu tiko yana ni to sasanga tiko ni to bakana nanu tiko na radio bulan to vata menda gada vai na oti ni ambakengo sanda da batali tuka ni na dua na ndau na ndolu na ndau sema tiko mai ndo vakarorong tiko mai kina nonda vata vatongo na radio bulan to vata San Francisco ni re tiko mengori na nonda bulan indo kai na kabini ko bakabini binaka tiko be Mr. Kini Ratu Lebu ora kitaki na nona mai loma soli ka rauni ki rome betal no tiko ni kina na kabini ko bakarita tiko ko ni sa dengu tikongo tor tikongo na nona dengu na nona ngandi nona livi na ngoa na rosang vulka tolu na mbaki na nona daka boli mai and Sam Trent so yana kambani ni mbasi and county San Mateo ka gose tor tingo se somitu matangani ngoa na nona ngande o tia na karosang vulka bani singa ni November sana ngeli tiko weekend na nona sana tora na nona pakadiangu se na retirement koe kira me vital no tiko ni kina beba kungeti tali tunga yani liu sare rasa green card tiko mai ngono ngo liu sare tiko Amerika sange rau na green card ngono bono e rau ni dan sanga men dan dure ni kina kira vital no tiko tuko na koe ni ndo talanga na tambano ngo ka liu e rau ni na sasanga tali tunga ni kina se dure ni kina na takadaka ka na wili tali tunga ni ko takadaka na county se na takadaka beka baka matani tu o ya na volimbula na county hospitals na viva limbula ya i San Mateo vertou e tiko na General San Mateo General right San Mateo General San Mateo General ka bakarita ka tiko koe ni lebu na tonga sama iduru sar me daka tiko kia lebu sar na kaenda na matagali bibu ke so entang andreba ni na mai kunea ke baka ni daka wakamata ni tu roni ni we will say talemanda na tikino ya nura tuwe ira na extra body balada ka extra body ira ngo ka sanga tu no radiri oi o ira na kara ka ke baka Colin oya we no mataka indai Colin sick o extra body na ka ba na nungu ke baka sianga ni sa report ni ko na ngirima yo dispatch na tukuna na mu report time 11 am kay ni sa chin kando na kalo ko ay ko masalo rin endre mo no satu lo mani be dispatcher o tiasan tu na me dispatcher go take a seat lebonongo na ni everything is full swing class extra board na na tu na extra board full swing sa lele un extra board era tu iko me rone awa sa kadibo talo dispatcher have a nice day oi sa ole susaranga ipale na rone awa iko na somi na walu na awa Kono menda miti ngana rone awa ongai mena chin kandua dona kaloko sa tuna talo dispatcher have a nice day sa ko sarangaya you're done for the day sa ole stali vale yo ya o ira daka tunde o ira daka tunde na kangari mina katoira o sim na kata motorendo na didi o na kata mo extra board oi kana balambale vakatau beira se vakatau beira oi veia balatanga news ondo leve e ona didi na un salambalo bungo con al camino come temo me delicity de Palo Alto bolir extra board ke ka era sota ka na solivei ko vitalio sa anda me makauti ka si anda me vo oi ni sa no mutan mai mo da al camino o ko al camino endai oi e ona si mina kata mo extra board batau sa ngoni vina kata nada ka al camino Santina ibu be lang serwa begitu na tiri pon tutore na kalele ka nga chin korone miniti mai oiti pa warak talenda chin ngona talenda chin korone miniti mai wati nga yana no gudada o samen dame usada da ko sangare ke mundo usin klada bana buna esang so ni lebu kinana mai vite bina kata ongai nanu mutikau rere rana no mbangai rane no na torang India maram India na da ko eu sara sanga mu mateni toke mui mai viti mo bote na rarani taka ngoka i orto sambu le lebu bina kasarto ka ngai loma ira na tonga
Ori na India mai viti. Oi, na India. Oi. To sambu le buina saranga. Oi. Na kai lama. Arto le vida to sarita. Se le bunga se robotiko. Eu to dongango sarita sa kora sangi ma sa oti. Sa indona kai viti tiko. Indona itu ke me tiko. But indona da vinaka. O pakadengo. Rona singa. Eu atobele na post office split shift. Split days off. Na singa tambo ke batat kindo tele na singa na loma ni madawa. Kembali sindroni do na bitaravi na no day off no mo singa right. Avu na balet solive ira na seniority na day off in a post office. Ira tora barwa singa tambo. O iko nong kay buyan ona solive ko na singa tambo. But na post office na singa tambo song. So you don't work. But can every holiday, a public say federal, or you can off no other than a post office. But number says saying, you can not 2 days off. Ukalulu to lebu say barwais ng tambo. Onga mi tali you work for 5 days, off for 2 days. Totoka bakoti, bakarita katiko niya kwenda niro sengete ko vital no niya ni lima, dampeta baka lima na vitorongi, doon raw na taroy. Na bitarongi meron ni rawata kina na leiseni o tia sangeli tutale naka na matangali testale me na le indambeda na county menge rawata kina me soli kina buan na ibola me sa daka tunde na county na San Mateo na buku ni Driven Embassy na Sam Trent ya upaka samataka na indona ka tukuna bia o indona no gililu baka daka na pida sarna baki sa oti o me daka tiko indona kambani ni security may sales boli takitiko berto gai tukuno kwento na kaurida bleta ni ali butalanga ni toke rami daka kina bleta na ngone sember kina na September 11th sember kina ya gai raura na daka baka ni bakarita kai se raura na ke baka seng mantangana no social security number ese raura ngani daka kai en no matangali daka ba ya angendo na kai tukuno ko biam batani ali ni toke libu na turanga rami daka tikina ya anretikon baka security sangai tukuno ko una I realize one thing. I think you Fijians, you just like to take jobs that are laid back. You don't like to be challenged. Kila sabang kami tu kono mo ko o kim tu tamatu bude satok. You just like the jobs. I realize that most of you people, it's just, I think it's an honest observation. You just go for caregiving. Baleta ni ngona nga sa ndawakin na nangase, sa may welite ni nangase. You just sit and you watch TV all day. Or you just do, minor things. Yan na kahit kuno ko ay. Ni bakarita kami gorin na Driven Embassy na vida bata na yawa na no moni na bulida na kanda do no moni bulida o tiangali da kava na ken vitorongi bakatel mantanga ken na tambano vinga ravite kina na insurance ele bondo baka madala taka do ase ani veira sa sangit ko ne tul sa bul corona yawa na no mo na course ya sang o tia mo sangelin dambe na ken vitorongi ya ele buni ngi dot ko ngona ngani ana tul sa bul corona yawa baka me sa rayalo lele saranga ya vi baka lo lele te kitalen na ken ngandre bi merna linda beda se merna li vuli da tali sona kai ya kero me vital no tikani na bi wakani go na buku ngani ni ro vi ba ko ngetitiko da saya to mai no no li bongo amerika kala dono bo sindu votu tinga me bi me samira no pula ye merra wa kali besar se dambe kana no muni rai kandino todo na kala vi manda ili bunango no dorida ni tukuni veo sa rauna pepenikango na pakasama andu ya me veo kala un tipo me dona dada vinaka me ngai kina me lida kapa baleta etiko na kena ni leo timena ngoni daka kaya etiko na kenisau Tina todo ko. Na wasota may mandindi o klatu na ne karosa bukaru ni singa ni bulan September. Ana singa warang buka. Ne singa libung goka. O ngale sareo be ngane go ngale na bali.
Orto timiki no koe na leni wale bendona maramatale, maraminamosi. O bang orto sana na tulungo karto bola ketiau o sana tu na bero to na kaya ado endai. Nei tuku rongo minaka. Nei tuku rongo minaka. O nga sere na single le bulbulu. Beli sabi akana tiku. Bulbulu. O basar ngo birto. O buki ngamai. O basar ngo birto. Ende ngo sai o chochi nungu singni dadak. Basar ngo ko ngani ngo. Ha? O sa o saranga endai nungu dadak. Mi te buna madamingo. O sana ngandi tu me da basar bulo November. Hai tak tu ba. O nungu ngandi tu a orto somio tiko. Komite bunga na bulan September ada na bulan November to na somio tiko. Me ada bani sanga i woti bando wana kambani. Ni karo sabul kabani singa. Oh, sama la kasara. Gori santam beda bina sartula bango ko. Barta na nungu wasota bakandende. O sa torongo na buana. Dina to. O sa toro saratu ngango na buana. Ni ko ngani do bikemundo kana mi kerker ma sa tukuni virto menito mai viti. Nangonang ko sara paru kerker ini kini bikemundo mbelsa sanga teliudadak. E te usara mai bikoya lo ya do bikemundo ne alo mutua. Ia. Endi na bekan go se senga. Endo na marama. Doro ke la roro na marama go ia ena buku ngani vital nova kai dori tingo. Sana tarma dengan ni kina. Tuko no ko ni sa ko ada kata talanga na county. Tambana ni social services back social work ada kata talanga kino ko sa mai torto kana nona i bola ni dengu nona retirement and na vida na bula saúde. Sangue tuko no ko biau. Una o iau, e lebu dake nei lawa, o tora na vi madhawa, se na vi bula, na nongo sa me dengungo, me wakatoto watataki ke na klana tolu sanga bulu nemba ki na nona daka tumai na county. Endi na beka ase senga. Eu na somongori. Batea endo na kairo ni na viva kung gate talinga, kila. Iyo, na ke baka e vaya. Sandina, o sa senga ni vietoso. Wala satu kundi tiberto mai viti berto kani kerker. Ia senga evango esa endina ni sana lebu talanga ia ko nga do kundi tu The grass is greener on the other side and so is the water bill Kanjina todo. Esa da tosa da kino kolo. Na kangone tali kina vi awe. Kala wada da tu nungu ya do mai da tu bana sona kambani. O sanga me rida parte solivike na na ibasala ni veo manda ni udada na county solivike na ngona kango na yado na no mu retirement na yado ni yado keka no mu medical ngai bata ke na no mu le matabu vale no mu retirement sanga itu kola kon da bondo basi wale sin dona kanda som ni tiko no gukado barta ngapinde basala indambe kala eso na kabi binak kina nandang bula ya the weekend ni nda posa to bandinde na kabi nak ngoli mai nak kala na kini sau ya sur nda posa tu na kabi nak menga ya to mi ndo na kada me kini sau dina todo ko Endina todo sang ni nda wakatar tutu takana tikinoya na bosota wakandende samai toda tokongo na buana na na bosota tu mai ros nga bulu katolu na mbaki na daka tiko mai na county na kambani nimbasi na Sam Trans kambani kawenga rabi na San Mateo County Beba kung geti tiko yani bekem ni sa raw mai na pepa sa mai rawan elebo kilani sa tikongo Amerika sa vida na mbaki na nonda mai tikongo sa nge rawan beka ni volatar ni daka There's so many opportunities out there. Sanga ni kena kamenda mai caregiving tinga. Endo tala na kaundo kaya na caregiving kilambala ni rawa beira na ngole mai kara sanga ni baka pepa mai ra ngole seranga mai na sasanga seranga ni me mai rana bula meranga rabi na matabu vale mi biti. Wakada manda sulia mandanga bira na daka ba caregiving. Weekend to na sa tiko na nondo to ibola tarni daka belete ni lebu talitu na tambanang goro ni to sasanga ni kena sanga walanga ni oya. Gai tu na bekai so rani tongai baka namata tukina tongi nana maki tukina ni sa oti mai na yambaki to mai venga rabi tukina baka daka there's reward at the end na no retirement balate na ngona klau baka samataka ndo na pos begin with the end in mind ko sarangaya to daka tingongo yana lia da na ngona sana li utikina no to kokoa sa ngai vada batu na ngone aya na taru li bundundu sa bola kene me dava no dorongona na kavini kuando mbaka na kauni via wasia vera na sema tiko mai na kavini kua
Ona be vari tangana kila me baina ki nanda ngole me kiaka weekend na sara nanda tabeli nanda pepa se dam tukun sara nanda tiko ike. So na work permit mantanga. Right, work permit mantanga. Sa rana work permit ya sa tandola viko e vida sanga bula matar kuruk. Me otuda ke krala kopa na bonoren kila na bula kina na bula pakai labo manda ike na ilabo nga ke bakasanga ni labo sirin na kainda na rawat na kainda minakat and sira sanga ni raw menda na rawata sa chu ni labo boliango ongandi kya kala toko sona turang sa magira ke na ra beli nonda pepa patikena nonda sara toko vira tau tokon ratang sara do muria bolin do dakana na sevens dina rangoli Canada rangoli Hong Kong rangoli England ana barita kani kasa tikun min nonda tanga patike sara tikun pepa sara ini dan dia menentukan matintu kinendo talamatintu gaita beda ke weekend mai bitini dan biti mendangol weekend apply tanda bisa ni sa okay bonongo nongol invitation tanda bisa apply ta ka babo ko ngale mbala buno muti ko biti sanga apply tanda bisa ke onga ngai mai Seng mantangai seng walenga ningan diviti na via seguro taliso san dola tuna katumba ia konga ya na nomo na toso ke na nomo na dambito ngana buno dambito kinanguri tiko sarangai ngete nilinga muni tok sana vaka tau sartinga weekend sana mai dabe tiko gona niro vitalanoa Vinaka wakalevu na sema tiko mai ke rome vitalanoa tiko ningo ke President Kini Vorakitaki toranga ni rewa rauni ni nge vetartar mai wateke koe ke manitu sona wakatatar beka ana buku ni saladaba rauni ni na garaki na dakadaka wakamateni tu na county ni nge vetartar mai rauni ni nge bola mai na neto messenger and na radio bulando bata vinaka wakalevu na sema tiko mai na kabniko vinaka wakalevu president na Vorakitaki wakanuni vinaka ni na maru takatiko ni sana maru takatiko na nomuni ngande senga ni certo wakamuisi ulu tiko me vale atalindona talingana tikina ya sanda dia ngumai na taka ngai dava tu arto sana ngai metala leka tiko orto i vale koe sabi na kasara mo sa bangkar job tala sa libu na tala leka lo me vale yo ya na retirement sana ngai lewato koe na dava yo na via daka sana ngai wakatau tu boa you're not working because you have to baleta ni you want to work o via la ko ya ni obeli da kabango sana ngai wakatau tu yang ona da retirement ka dono menda tono vital no tiko kina o ke da tona itokei sengo lenga ni weekend tona sa tiko go America weekend do telenga me vitin dona kaya dono menda tona vital no tiko kina ena wenga onai sa mai da tal tunga kina ne vital no sa vitun dono na kaloko and the radio bulando about San Francisco we na ka wakalevu na sema tiko mai ninguém não mais que tal tiko mai sema tal tiko mai ani wasi ningono watanga na kavini mataka mai tomana tiko ni kina na vengaravio tupe ninguém não mais que mai ave que mni nada lata na niro vital no se na kena tiko buna niro vital no na kavini ko sura tiko mni ninguém sema tal tiko mai se subscribe yani se kova yani na radio bulando vata YouTube channel. Me dava na ngona dana ngai me verungo din domo tali tiko kina. Nomni to kani go una vuninda kua waka nuni venaka tiko ni na maroro i tiko nambula. Me dava na ngona ya ni te waka diego tok manda. Entora ka ausaba ka nande rubi wasi juga nungu ida utana bitan ngona ngauna na sere. Sa dotu nga son tok. Pakai lala bo suri nungu ngabo ko ka. Bata pa ka sa mo lang dito nando dito ka. No dito ni sing lalo to sunod nga ko boka. So ba go sini na ket lalo talaga. Ni sambula binaka. Sema mai ka wasea ni na radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dewa ya Amerika. Tindi kina ruona kloka na singalevu ni tusi di kina borowai bei kema dewa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti